Break of life. I'm late. Well, kuloman lap. No tamlay preskal ke onsukungan. And we go we met last kosana kayo Mars tari kay shibetaka ke pelfoto yang in kaksakin kat ke mo last kay si kuloman lap ke fung chisom.
At taga nakipel siya ngayon ako lang uchat nagkamaliti siya na siya ngayon siyete ng lakos. Siyete chamber ng lakos kapkapat na keep on growing. Masih ngayon taga ke Philippi sabta tolu for singaw nagasingalon ko. Philippi sabta tolu for singaw nagasingalon ko. Keep on growing. Kapkapat na. Indra yok yesh velalap siga wikne. Tang e kapak. Call and quote. Kataga ligia from lo chega mandea. Taga rala ipakos ke. Me maritakos magataga ligia ke mandea. Pai taga ikoya kilitu. Sipa kalmunia kilitu. Uipa na may luti si may taga ke. Lupita tolu for singalakos niga singalalkos. Siya pa usi ipak ako siya ma-front load dia ki mandea. Peter's teaching. Agad dia may ritalap ako siya ngayon siya taga kayagat kay siya nan ke proilasyo. Taga ke meto ako for singalalkos niga longol. We meto singalalkos for singalalkos niga singalalkos. Son longol siya for singalalkos niga singalalkos. Lupita tolu for singalakos singalmigos na for singalalkos. Ado ni tawi last to in hoy lang silang God. Pakalam niya lupita tolu for singalakos niga singalalkos. Na takal na misenge Philippi tolu for singal na ke singalangkos. Pagadaga te yan. Na inuwan apel na kayo watam na tres kalata ka usi background ng puksinga. We may literary context up to Fosia ng atrakadaya Fosia nagasingalangkos. Natuko yang nasib na taga usi may mafon la siya ngayon. Taga usi punchline siya may taga akadaya na pay. Taga case pa na siya na we nagawalas ko sa akin sui kaksakin kat kepel siya. Isam nakatash ke unidak luo siya taga kalam yung mga langkalang ak musyela katash ke koto ak luo ke yang winter quarter na taga kalam yung nageme may masingan enduring beliefs of the church. Lalal fungikol ang church. Luo to mo dito lu for singalan ko sa paikesla koto siya. Akalam yun na pala. Papang nagawag ka kaya ng God. Arsipeng liti inkai inaksiwasye na inme inakita yung maswaswas na jinmait. Tamit lang ka din to na swas na ako la fal na gawin mawuna kayo. Pangayo to mo dito lu. For singalan ko singalikos. Inusye o yes yung mga kuminan kalam kela. Kapag makatram-tram kun fara ke mandea. Inalikalam la. We cannot move forward unless God the Holy Spirit is moving us. God the Holy Spirit in us, moving us in His direction. That's the only way we can grow. So in other words, kadena and flok get son sapta tolu fostolu. Truly I say again, unless one is born again, God. We need to go back to Genesis 3:15. Genesis tolu foshit course. Genesis 3:15, Genesis 3:21. Read the fostoluan kadin nila. In full one, in actual sila making sila Adam and Eve ngan pafitation. Na fitation pam tawag. Foklege Genesis 3:21. May singan kadere makunkulin ko so sang no common la Adam and Eve. Ligina elos sifena ke fostolu. Genesis tolu fosit koraklam mo elos tani shake siak fix ko ngan sang lokomalos la. Manefo spiritual death siya bang pan mi siya si make ka Bible. Their spirit was dead. Nargat na kay what siya issues na nagfela siya nga. Our spirit is dead. Nara since then, even before may fall of man go before He created heaven and earth, God and naralatari means of salvation. Mga doctrines of election.
El na sila la fela tari lang chere la kalamik John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. God na sholla tari. God loves the whole world. Common Christian pagkatashkel. Manchin fell on the phone. The transition point about that whoever believe. Met na laal fung niya. Etila common Christian som na get saving grace. Ashal la tari get Genesis 3:15 na get fitelan matayin singan. El pa ita Islam makuluklan fell on ara. Bible na kayo ta ka ngon lan ka. Ngon singan we kat som that creation we na gas katalit makin gas rela mana kayo ngon lan ka we ben in that creative order the triune God was there. God Papa went ngon. Na kataga na get Genesis tolu na el siya kuluklan na ke mirror trinity singan. Lucifer el taga na get serpent sugungan. At kalim ke kusho tolu masam from kunyag me dragon suko pangan satan peace suko me and false prophet she's like with false prophet like a mirror majilan kat papa winang so satanic trinity siya pangan dragon suko peace sugo kusho salalal sugo na false prophet anti-God anti-Christ anti-Holy Spirit false prophet. In other words kadash ka mayong siya. The only way we can grow when topic siya keep on growing is through our Lord Jesus Christ. In the presence, leadership, guidance line, cut the Holy Spirit. Paano mas may nanasya siya? Katikan siya na fast na mit. Naro, masimit inan sikat na gamol ko mo. Katini susla. Yang anlan ka. May kat na gawa mi siya. Inherit sinful nature siya. So mas may yok siya pa mit apang. Wala ako dahil lalfung. Na kaslan kat mataga. Dak yang tamul tres kalan taga na we matlas ko siya. Tal na gawa. Kasa kepel na kayo wange. Kaslan God som tigan follow all. When I shall amal mig or fosingal siya kalam. En na kayo kaslan God som na way. Kaslan God mo. En singa ne tiwan na meta. Yok siya nga kumin kalim ke masinga. Kaya di susta kang online God. Kat ito o yan mamawil siya nga. May online God arsing God. Kadili kesta na shares. Kading kalim kela. Orit malan may tatikain taga usye fulfillment si mataga. Okay, shoes la siya. Tikain akwaklan mo. Na ngon matal si Benamarella. Mary pitataya. Conceived by the Holy Spirit. Nakadeta kakataya resurrection siya nga nakimi siya si mataga kaya. First singaw nagasingalon ko siya. We grow in Jesus Christ. Makay na when o yes siya yung mga kumkain kapkapat kaya finfellas siya yung makwaki truth Jesus Christ makay na inan kaya proy siya lasking na ito ka kalim na kaya o yes siya ito ka kaya pagkat mat ko siya fashion yay kakta naman siya kadin proy pa kaya lain siya fun na finan ko siya kanu siya grow siya nga kadin kapkapat na kadin keep on growing. Na Jesus makay na pagkan nila kat keep on growing. Pagtagal kaling mata sinata siya. Silba kaling niya siya is going to make our first long old. Takatlan misla. Lan siya na matalya ko sin man na kayo. Akarang ng nganuos, nangkaos, munuos. No fun da inwangan mata. Kalim las Jesus ildaga. Inwangan mata. Ako la siya pa na nasin dyan. Mawil sila nga kadina ako lang nag-flock siya. Lain sila lang Jesus ngayon. Then flock na nawang mata. At sum nag-Colossians apta siya. First long lali ko slong liya. Akalam niya pa siya. Lain lang layman ka. Everyone is found ready. Kadina ang kapat. Kaya mawil siya.
Kadinan sisisakingan God, kapakin Jesus Christ. In other words, our life, every aspects of our life in mirroring molan Jesus Christ. Pange discipleship sing, pange pang sing, pange kapkapet sing. Mola nekla Jesus Christ. Discipleship sipang. Discipleship sing da kada namme. Opolo trakalim elke wala deep personal relationship na sing. Elke ta Jesus Christ. Wan masyay. Mailita meta el menchis kanina. Manilida masing bayok supreme. Then kapkapet into the image of his Lord. Papa na nga kung musingin. Siya Lord sila body nga, lame Jesus Christ. Papa na nasip kong. Strictly intellectual knowledge. It need to be in relationship. Fellowship, discipleship, following Jesus Christ, be imitator of Jesus Christ, kating become like him. El pa teacher la siya. Na may pa akong tayo na siya, may class ko siya. Na Jesus Christ ilwangan nila. Yon rak, taga niya ke 1982, taga niya ke lain siya mataga ke 1992 na ke 2002 nga. Sisaklo ginakalim niya. Na itak le Jesus. Make siete nga saptan mega fosong doli. Make section doli ke tabernacle. Make section doli ke temple of Solomon. Make section siya. Aklo ke kat pa temple mo siya niya. Soul itakla. Kadali na furnishing toli mga tram-tram kunin nga. Ngani kinamay katinta sa ano. Kadinan float na rin ka. Narefing ko mars ke proy si makatakulan na rin. Proy ke may klasyo. Proy ke o yan na kayo mind flocking ka. Mashi water and completely taken off the shelf. Diki mat ko siya. Manak kayo. Nika bling pipal siya na nitakla completely. When makuluk siya pataga aki-aki. Kay Jesus Christ. Mashi nga tagang kia pagatla. When kia pa layad Eve and Adam. Siya nil taga. Ikal lakyaslan God. Ifo nga siyang pramangay. When mana phone fast siya. Mana phone fast siya daga. Metligen mo. Adal taga rane. Esh lama pa yung aliki. Section aklu. Soul la. Idakla. Jesus Christ pa siyang pramgunyak nag-pregnant mode. Galim lan fell. Furnishing to wash ke section aklu siya. Idakla mang. Nagbaga tugay fashion naman siya niya. Idakla pa pangan. Jehovah. Idakla. Efo. Mun mit las ko siya mata ke mapayi siya. Siya tanil taga nesla. Mapayi. Pange satanic triune siya. Trakan suko, peace suko, false prophet siya. Kala na makuigin na taga. Mesing ngayon siya tafa to lulupufen mo kokya. Lucifer, we siya tafa to lulupufen. Ilan pa taga principality slan fella siya. Nara Jesus fan ala kalim mo. Even om lang siya fella siya. Kung siya ngayon. Na siya pa na flokle. Jesus Christ mo na para kating copper. Like him. Through the work, counseling, presence, leadership lan me. Kat the Holy Spirit. Kat ngan madalasin God, matalal from you. El papain kat ka mo singin nang. Ilan ka proy lasyo. Naro. Kat ko, ikatefas na met. Tako yung tukun proy singin kamla leta ko. Akin matlas nga nagaywa, na leta kam ta siya historical, literary context na kaya subtitle na kaya Philippi. Nga tago, usiya fo singaw na kaya singalon kors. In usiya si faya silas na mising nga. Kapkapak na. Kapkapak na. Keep on growing. Keep on growing. Na una nga akalim yung piya nga, may pakon na tayo siya. Therefore, lain kikiap siya matagauskas nga. Para kat faucet na mising nga. Kaning merit kuluk, kain oya kuluk masikya na sintimutan srik natas nga. Duti kikiap makatsang na sintik natas nga. Dahil so mukoy fashion na likinain, follow Jesus. May kunakon siya matagay ka man tiya. Grow
by following Jesus. Grow by following Jesus. Jesus is one like a publishing. Now, the only way we can grow in Gosai, but flock then again 1902 translation. Like in kom tigin si metropo si rat nor makin Bible si mata ka kia pakat ni museng ngai kom serve the devil. There's nothing in between. When mashi water mata ka ke Elia. Mata ka ke Elia. Ne papa tamo ka som na wo. It's not about relationship, it's about the truth. Kadena that line na ke mashi. Pau si mastlas force class ni museng. Pero ingat ka kaya kan na makuluk singa takan na ke mapay makin. Porque pensing nam nas kat som na ke proy. Kaklo malap na singkat ke mga kayo. Kat proy. Papa matay long si kaul long wi matlas ko sa fashion ni machine. Kat mata sound in duak kat when I see this nga sapta ko for single tulin ke single al ko rakkalim me kat nikin lang ya kung makan na ito. Yo pida tolu for siya kalim ye matay long suffering long. Tilay ken along minakalim nila kung siya ke siya fan na siya rin tala kung som na gamisya. Matakan mo ligat la. Kat som ligi kong pel na lilis. Takan na kaya si magat tram kun ke and well lang takan na ke 1982 takan na ke lane si mataga 1992 na ke 2002. Kaduran magan fashion yalong tolu yan na mising. Along lakos. If I got this come le ke ma phone si mataga ke 1902. Proy la sa kadin takan na room papa. Check na manas. Kung napnas na shish, when naman kumulay laki gospel almak, sakta tolu fas nung lagos nung uliya. Manak kayo wakan napnas sa gasyayan, blaspheming of the Holy Spirit. In other words, we constantly reject that Jesus pa yung ganagin mo. Papagat nta kaya force mo siya nga, pangit pakitin yok kung na shish. Kung mo siya akan nga infloking kat na yun. Ako sa changes na kayo wakan float na rin. Katin ang take mapay. Katin. Wangan kap ko pa Colossian Jesus Christ. Wan na fin saklong. Kadinik la wan na to. Manin makay na pamasiwas. Papanap nas na siya long proilas. Flocking kat kapelsing. Wangan na pa kalasifena na oye shayo komaki atari blueprint siya may taga molila fel katinda kan lag funi mo kayo na follow kat somliki nargapal siya nga kat pang na siya na maki wangan accident nan pricing kat na kayo amat kusain ngat na siya na kaksakin ko me siyakat na manas kapal siya nga flocking kat long broilers papa. Kat matkulyo kat fututulay mana kayo. Lame si mga kadarela. Kaya ka somyay ngol masomla kung matayang inanaknas na siya. Or grace mercy long hindi tuwing wika. And at the same time, akas makanyagat la. When na dumatlang ulat sa kalimila faloko. Falok siya pa na less central. Proud ilat kay siya. Takadin nitidlik nata sinakulain bel na kayo. Or makin kas mo long matagal ka 1902 translation. Di mas matagal. Ke force ke kikia. O mas matagal. Itagal ke ngon ka. Bible na kayo daga ke ngan ga ashben luti in kai naksiwosi nagate masiwos na simay. Pang Bible jima kumusi na shish fast.
Wala naman akong promise taga 1852. When wo. Crucifixion, death, burial, resurrection lang Jesus Christ. Ascension lang nang kasayil, standing at the right hand of God Father niyan. Ila follow. Layla kaksak lashin somnar all gepelsin. Akfalatchel. Acknowledge la wangan na pa yung kalgin mo siya Jesus Christ mo kayo. Magana pa yun ang champram kanya. Te sinoyalan met, planlan met wangan na pa siya. Layla met las kusain long in broy kun masing. La Jesus Christ mo kayo. Wangan na pa o yesay. Fonders nga dengan mo ligat Jesus Christ mo kayo. Patlat uniform mana kayo mamataga isla. Pangay film saklanen mo din isla. Jesus ligi mo laso. Sipa flokonon manaros. Papa long proilas. Work malan might nga wangan na pa kalmi na kaya. O yes yung mga makiyatari kaya chances na kaya revelation. Kat proy kaksikin kong papa. Kaya kung sipa siya kadingan na siya technology kong. Ito la wine kat mo na kung kat mo si fanalas. Kat la lepre Isaac. Jacob, kat si masyam from well, man ka man ka siya fell. Wangan mau pa yun na doon. Wangan. Mana ka wash yun yun. Wangan makain taga metigi kong. Wangan makain taga tukong. Kung infinite. Kung amnesia. Layla, mapayalom, maswaswas, pangwalom, arulom na kawalayla na kayo makalim niya, kakasmol mo. Wing kanikin lang o, yok tigin na kayo, kasmol may taga. Kaya Philippians saptatolo, fasingal na kasingal ongkos ka din diye. O yes, mapoli lakalim niya, the only way we can continue is in Jesus Christ. At sumlagay, kadesal laliki. Akbok mga makiatari ke 1902, tagay ke 1852. Siya tagay ke ulit masak talu. Dapat kulo malak. Na manas na shish. Kat proy kaksimingum ke mana kayo. Kaya Jesus yung metang mas kat proy. Amen. Amen. Kaya kulo malap ke proy lan mat na kayo wa. Pensing nga daw siya la tamalay. Tamalay la tagalikiye. Kaksak lars mui mat na kayo may nakalin. Mat siya kila na lars ko siya na ilta gaw siya background na kaya. History we be literary context na kaya sakta tolo. Tamal cheskal, kulo malap. Well, kulo malap kaksigin gat ke mo lars kayo wa. Ngan we tamal si wiyas nga, tamal lipan, ambanin kayan bayan ghost na kayo wa. Matlili matlala. Kat kaksigin gat ke kat ngadalik ng sila en sasya in experience presence like mo lasha. Pelsi mo mong singe fastigi kat tala kat shafla. Wangan makakanjud bara. Lagi kat mowul, pan mowul. Taka sisin sige kastan kata main siya wawosye. Nganakilen ko wo sana ki fakta tamalipan na kusma taka shakak pepper siya wo starry shaposhek ki chat boxa. Kaya sige ka din indirect. When makat matang na kayo, akalemya ke sokas ng litkos. Wasing litkos. O shain tem la o sha. Sham lal, dam lipan ako slip shela. Makilang si. Ilakalemya ke pe si ma revelation singa itakyak na sil. La si testoni kalimikos fastongol tolu singa. Mana yok si ka din na kadin loang na ke. Na kipel si malakalemya anang kumle in the workman ngamda ke cleanse up singa kidudas into fashion a cleanse up to go try na COMD delay dawi COM to go dasai ben to go na yina tani fa alu orek yak finan ni nga tepa na utyak na ke kasilak nge pa kamapay pa orek ngo kamapay pa orek ngo yeah
longol siya nga utyak ni klan sa ba. Atenam tayo siya u. Merat lagay ka nam siyala. Dalikti ka fosek. Pas ka ni no yen siya ulak si Fena. Nga ka na loot na gela. E foko. Son singol, fasingol fakla. Kaya pa siya ngayon. Mo na fast si bang. O fa-fashion ni yatolu. Kata sumla ngantang hospital. Takomul sa nga misya. Anay fo. Adalik lutut pa po sing anap par na king am dakshraya. Ngay tayo wa si kenge 512 5512 euro papa ki 70s. Ingin na 2025. Papel na akalamin sik mangengi. Il fact pa na sik. Masi push na nasyum. Wala nga kami minrit lagi sokas. Mga nga nikun kaya. Kaya nga matawa, kisya yang kan loang lagi. Tamali pa nil, point out mas, yung we bet song dolu, fast dolu. Na nga, wait a minute. Mas yung fact kasi testo ni ka, limikas tungol dolu ngayon. Nga itala, art furnishing it korski, lomnuk-nuk siya. Lomnuk-nuk siya ma presence lan gatan le. Dalusot for at forma. God el will alos. Naligil na kakalimin na siya ki. O iya, siya kitak na Jehovah nga. Na kung matawagin nan ka. May malutot mo siya ka. Data ka kay context sa na. Katasya ki Philippi tolu. Paul el taga warning sang. Warning sa church. Mali ang gospel nga. At false gospel. Na panangara. Payapal sima na nataka na metikita ka ulit. Lengla 2002 siya nga fast na upe. Ngaus nga kin, nga som na kimastan. Talikmdan siya akluwiyas ma. Fast gikat nga. Kelmi mo sa kiye. Hindi yatare yemita. Nga som, belin falok. Na nga isang magpabalsindik nga laan na kutray. Ang aliyak pelam na papa anbuwe nga, di pa ba sinti, inekas kaya nga isam. Pabalsin ka tramram kaya nga pa, Bible, matagi kaskusay. Madamdal si Wiyas nga nga, uskat ang mga sukla siya nga, pakantin loma, the living room. Masing pa, masuka. Masing, Bible matagi kaskusay. Napatak nilan. Gaskeng. Napatamol di pa nila kalemi. Nangasumloan ka furnishing ito. Confinte ito la article of furniture it gosh. Kip tabernacle siya replica si penakepa Solomon ni Lorella Temple Lal Makat isang nasil David. Replica siya na kami ba blueprint siya pa na bangin. Na pwede nga dimple siyang saya ka our section dolu ke. Outer court, inner court, holy of most holy. Kapag kalembi intaw siya po laman yok siya pa siya bangin. Ilang finas tikin as pa kumatala. In fact, gospel pa yan na sin metla siya. Metla lima sin flok na li. Kaya kung sumpeli son dolu, fastolu. Kat kalan sa fong, kat son na isus na ingan. Ora kung mali pakantin basta mo singi, auras na upe. Pakantin basta mo singi, siyak na nget-ngetin, banginget sharma na ki, akron siyan mga upe. Katapet tilyak yak mo, aspet siya kulukta sa pope na siya. Kalikpet siya kulukan mange. Ifag gospel na uusi pange. Akadinutyak na ke, akatemdan siya uwu. Narakata ka siya man mange, akataka siya usa ka. Long na mapasta mafakan. Kal mataw ko kal pasta ma. Shakel dahil ngan pamulikat labay
Dahil pa siya pripiak min jaksing ya bay Kum siya ula, kum ko Irelik masing Irelik. Ya to yung lusom la kat plemi makat kaskasakirala trauma dictatorship siya. Dictatorship pa pagkatarape kaya lulas ko sayang Kat matayi kolyaklan masatasi. Ya to yung lusom la. Ilanil de kain buya tawile. Ista kuluk mo ulalan. Masing apakum tapang Vinpayas mat sopoy na paymalan kata. Ifo katiliyak mang. Ifo kamalan kata wangan split ke. Akat pen avin in Washington kat fosek musingi. Katalo purian katalo Mange prata ken wot pang. Kumlong masaman yakimit mataka na wot Da shitella talik fors in België. Akat misla siya kasam-sam kini. Kekalik kinit siya. Nanim musingi. Ora mama pagkasan nanim musingi. Mama pasabasan trabas nanim musingi. Makusuan nanim musingi. Ye kap klasa. Siya sorala kay Jesus Christ mo kay fun. Payun wala kinit ngayon. For lalaki makuluk. Auliak. Pa-gospel siya nga taka na kayo. Kat takata, usi wiwi metla siya. Na kayo orek masing. Kat tilefas ki gospel siya ma. Paul, hindi mata in prison. Mata ki house arrest. Ay linganin siya man. Akat, katuyak lomalu Filipay ba ito tiya? Paul ta kaul si pela. Wangin nga anlas kifakin masing One discipleship plus. Kumdekat, we met naupe. Kat yen siya naupe. Kat tekan kapak. Without Jesus Christ, you might as well close the shop. Masa pa, mga share kimala ka. May mga share mga. Manchi lang confidence tongtong kisang alan matsi. Dahil siya nga, pakalan niyong. Tas namit. Ilmisi atari. Dahil siya nga longgastan kat. Angit mali gospel siya datakan sa mga nga Fakata mana fasya stari. Fakata sikya ka stari. Akat suang niwani ni mga wangan siya pelas na ke. Katusi matayan si karangan. Siya tayo bi mga yo. Kalepas layer ke. Katsun na gerom singal dolu vas singal dolu. Fakata kas nge horror idakyang na ke. Kata idakya chiuva idakyang horror na ke. Dasa mo sa Kung nakan kita na makimat call, asmat call, si fun na. But Jesus Christ. Siya sorla Kelvin saksing Paya mo liya lakum. Te ayen silang pasta singa kailo kaila. Urik malalo sa panakum diyeng Machupan ta ka taklemit. May siya pa na taklang tang So, kung tuwad ka tamoy sa hangalom, tayo kay true na gipen Christmas, in masisimangan na siyong kung tatalakin. Gospel yan si katurik magin nga May masing atakan sa man kaya nga Wala tamang lipan nga Paul in him in prison. Alalinganin sa man. Napanang nga hafin siya kumin ka in prayer, ingan kin kimalutut etaka, mayan, kumbinta ka naman namin yorak soom, it's not gonna do you any good. Sumura ka tamasaya. Orek malak tamalipan na pa, in fact, masiwas pa yung makatuyak yung true na, siya nga factor, amita sa ngalik na siya. That's not where we come in. Katikan siya man may relic, kat ngaytang, the more you look into it, tamalipan,
el temutul ke syukyen mang sumsuk la lila pe paslash ko shainge katabam ta ke sialan metlan church misengi katabam ta ke sialan legislature misengi katapa mata ekenet faiz na sinkafa namangi gospel senge manasin elsia marshal shele malakun de reclamasi de requisition avin pange masim to kan long katingan kunin daga share na shumat pakane ko si kamen na daga lenyong desak na ita furnishing akan samsam aksafila pa palan akum kamen aksafila kung de kamen ta wiwimit kung kakan fak mangan men basta pange basta masumita delus tapeng asom delus trona asom delus nuknuk si mallo lo en si makumaluwa so koflafal gum to koflafal gum falok tagala sa mana siwas makki connect na pala ka ngemula fakya ismol mabatbat ngata pusela mani si sipel ngata kusho sipel ngata relan kenik na salalal si sipel kumnan ka makitas tangi musyenge aurek mainge anan boy scout pange dele fakot masiwasa pa na sium dele nga kumin sangalik na sildan nga lang silak na sium pana kum nikil tamlilibuan na lang taka fakak masiwas pa ya warning ba taka lima si kyak film singing lakum Democrat ko Republican di pa ilya. Belsi fue que moment fukle ki somni ki ani ko somni ki ani ko kom thankful ta ko no sum pangan thankful ta ko. Wangan simut kan molya la kom. Naragat ta kam singi epistle si maam to ka samram keng nan ka. Siap kum dalin sto yas ko ngi siap kum ta ki couch. Siap kum ta ki siasi. Polen ta ki house arrest. Belsi nga yakon ngo luo approximately tukun misialan lema pang el den amat sapsi el den amat tamalututsi el matawa also si kyak nasil na panangara gumingat lali na kela konfin somni ki urek masingalon ko fason ko singi singal dolu aksafela aski silalen somna yenta masi mga kumin na naske pa ngakom tekan kap fin ngan lan gat te kolgat ki magataske. Elange come over into Macedonia and help us. Philippi si katsumangi pa chief city lanen of Macedonia. El first European city si ma ace ki gospel siyang. This letter was written some 10 years after Paul's visit there. Yes, singal tukun Paul sum na way. Napalata singa simle. Nara comfort fin in Europe. Sisilos palitiam. Tayo si el kakanuk-nuk. Shonin matak. El matiteria. Pangan si church. Ki church it goes Asia Minor. Nakingafak church. As church it goes Asia Minor. Luyen. Pakadel mo. Ngan si Kerala. Napain nga kadinta ka nagi makatash kaya ina unusisi context na siya. Comfort our story. Siya pa nga kalimingan. Tanan ka nag-iipsing Paulin ta in house arrest. Na Church Philippi, that's pala Epaphrodis na Rome. Na nakalimi lapan lang silalos na siya Paul. Ilusong masang. Nakikasam ke masang Paul iti alanamit lang si Ace Manisin Mates. Ta inin alala, kata commentary nga kalimila, ilin na lanak falyan ilim tawe, manalaw house arrest. Siyak na consume. Siyak na kanis visitor. So, siya kita longkel sham-sham mo, delikle. Kumli, tamlilipan ni sham-sham kun ki leng mata siya Tala sanak kun pastalash ngimit.
Alinanan kat revere. Kat mo, may nital siyang singkat. Sesa kung ngatang liye, dan baksak-sak. Misingi, kung nakanla piye ke pasto, piye ke matkalansa po. Kung nakanla. Katorala credibility sige Jesus Christ nga fali lokokla. Kafinte mo ay lokokla betari. Nara, polil fakulo, ke kasha singe. Nara, inta ka na sil, kat finlita na, sibe pela, ba prosibe na nga, he was taken seriously healed, elmas, ke siye, professors lal na room nga. Na polil, akalemi na ki, o sibe na masikyak na sikya masla kaya, restoring him. Eltlala, kung kwan ke Filipai liu, fast nung limigos ke tol ngol. Na, el follow na la eba pras. Central message siya ki puksing kumeli. For me to live in Christ and to die is gain. In mo Jesus Christ, mi siya nasil el masima el gain siya el loss siya. Kung kan sumdi ki Filipai, sapta siya fast nung si faksilaknan. Nara ta kana sikum ka din dila. Kadata kana ke sapta tolu siya na glory of knowing Christ by yokshpegi tagalashki Filipai tolu. Main idea siya bolle warni at church sin false gospel siya samkun palefak mo kumita la me kalmen glory wole na ki nga kumita ke Jesus Christ. Nareta ka na siya na ke me for simit nga na kadalila ilalea kelemi na pay lalalfungi men kel sumin kalye el chief prosecutor siya in kalye mat malalfungi nga pagkalem siya tolak madalil patat de patkilye o kasi mat kay medin wala lapa lem skinan ka mga ito kaya lem pa kalem siya naro kadatan ki me samsang kunyak na ki oye makadasang makiye elosya may ta ki Christ siya na kumdak sungki fasaklu na ki on goshan. We serve by the Spirit of God. Masih fun nga kumin kon guna ba kadeta Jesus Christ. Pafasak tolu ito kakiyan. Na in fast na miit, nga kumfinita ka Jesus Christ, na pangakalim yan you have to put your confidence in Him. When masih mga kumaskam singi, nga kumfindirala makunakom, katlikia confidence la siya ke materialism, legalism, skepticism. Matayanan talaya, magulam talaya. Ifwe, pausot mo ulo mo, kat make sure ke minor nga. Kat folok ka na ne wot, lolo malusiyas nga. Ngamit payak simusingi. Nga ke, wimtan kia kam talo malu at talik niti kam tan fulwaya. Vinara ka na mga kapunpoy. Nga kita la mesikyak na sindaliktik ka. Nga nekin la memoitara, ne sumtaluti taliktik ka. Nga nekin. When nga, alti lang kasan katlan na kayo. Awit liktik ka pray. Na may nga fulela na siya, nga juvenile delinquent all, pa nga katin sang kliktadas, nga matyayin, datorgas kaspeke. Don't put your confidence in ritual. Kaya si Pegin Rice ka desang wisya sang nen kaya si Suwas may taga nagi tuwa ni Lasha. Wait, may pakantin pamdawangin may kang eh. Akat nakitimit lang church nga. Are we in the right mind? Kung di movement lash wisya pe, ngamta kesiyaf kuit nga limikot finen ko siya. Let tali study ke background la. Siyaf kuit nga tolu, matayin nga rek movement siya, sistatalik in siyo man. Ingin am lalmet-met, kumkain kaya na makul siya. Malan ka ata,
mukul si bakarangan siya usiya. Dahil si mukul si wangan lalagay siya usiya, siya usingan kay roof ni. Manakuklan God. Siya matigyan lal fung ilash confidence kaya, riti fastolu valen na tiop. Katsum na kaya, tradition, ethnicity. Siya, we put our confidence kaya rank. Oh, bahay sila, pati kikasing kadakaliming eh. Long na mapasta mo fakat. Don't put your confidence in rank. Don't put your confidence in tradition. Don't keep your confidence in rule keeping. Kat kofla akfal yung masap singal lemel singe, kadel sin singe. Agat truang sut pe masap sa siya, mugul talam tan tale. Ano yung siyam na sintalik sisiyuk? Don't put yourself in your seal. Massive fun na kumindigi confidence about Jesus Christ. Not even to the obedience to the law. Ngakum, ingat lalit justification singe. We are justified by faith alone in Jesus Christ. Pafasya, tagakya. Trust Christ alone as your righteous. Afasingaul, at ang libanal ng tawag kefale. Kat matawag in anticipate resurrection singe. Singaul da ka na, kadito, Christ. Na wala ki Paul il fact pagi room sapta si fasingal siye, si staklug, siye koren singal sapta, singal siye fasi, il fact mo, nga kumineta with Christ. Nakadekap ka pa of kain Christ, kikat titala siya il. Akena taka likiye masigan an yurukom. Takala siya in kain usyot na siwos mapay siwasan ka ata. Ngatet ka ice cream simit mo. Takus mataka ang anakilin ko siya nga sang pelan sila tamlilipan. Kulo kita kaluusan. Pange matas kaya. Kikatutiya ikesta pa banduman. Compare mo chaman nga di na kifos nga. Dila pa ikasta. Pangurik malom kaya. Kominte irse mo kaya na. O nga long ilal fact na nga isong tafo ang. Manpain ko, tamday kinyi kita kaluman. Lumalap. Kaya tuman nga fact. Warak na iniwas. Takilin ko was kikat read immerse kimakusak kalam nga. Tamday shwe Bruce. Lumalap. Tamday Michio from Kukona. Manakilin ko. Kulak na lanay. Tamday full-line kay Ves. Tigin Bolin from Lanay Pek, Lamalap, Tamday Bet OC. Machimal Gemit Pashange. Tamday Lisiana Albert. Kulog aslo usa, kuslim singe, may tamaykan ki gospel singe. Ay ko flap proy benwali na sinmayta. Nakikata ka siya mga, uy, nga siya tutunod sila talo, madalaw fak nga, basta mo siya nga katle. Akwot na ki, tagalan lem, pangimas mayok siya, matrik man sinmayta. You're gonna suffer great loss. Tamaliban, dalang flow na room. Kumalap. Kumalap. Tamal cheskal. Ke akataya kumusye fashion na ke belchingaya. Ako malap ke aslan met na kayo ngan wikum bekak siging kat ke aslan met na kayo matagal ke pasalo siya ilos na kayo matagal pe as me ke background. Keep on growing. Kapkapat na. Keep on growing kapkapat na. Kadaw siya for singaw ni ke watching along course ke Philippi sapta tolu ritala na kat proy lake arke belching nas katuse like bangan for singaw la kan miange tanga faitel e kalan sifil mol yaklal e aingani ke kayoklal Kaya nga oy na laman min siya lang. Nga fin ko, kaya katay na ma, insang si fin maulyak ligi met min siya. Tiyata, nga sang tari, kaaksuwa siya tari, ang nga akwot, nga fin ko in ace, ma Christ, Jesus,
Asia ke. Fosingal tolu. Maitlili ngatianan ka ta nga si fena a story. Ama si fan na nga ra nga malkan na maan tukuk. E saplakot na ke maan me. Si sakluk. Nga akwot na ke nien sang mo. Nien me sang may nien soon may sang lan thankful at lan God in Christ Jesus. Nas kan si beriti fosingan. Nga akwot na ke nien soon may sang lan thankful at lan God in Christ Jesus. Kemainge lela kat seswas na in nanak si fan na. Ekos fin nanak siya na in katenama kadel fa oye pe fakak ma singe na siwas. Ma si fan na yen kat sundari lela katin fashion kanik singe. Pangan me beritsingan na flokon ma fosingaw lako lang na ke tukun nakat proyle ke kat taka usi fosingaw in dapat mana background mo reklatari si kamla teskali. But proy dapat kilomal kaya small long way na makumsang na si Paul inakalan nila na ng kapkapak na kay Jesus Christ. Crucifixion, death, burial, resurrection lang Jesus Christ, but gospel pa yung mo si makumusya na siya. Dahil na ika Genesis 3:15. Kadin da kaliyata na ultimate call, desire lo mo pamat na kayo wafela siya nga. Inflock na kakapak siya mga makiya kaya creation law. Everything was created in a perfect order. Ito kaya siya pen in Chevrolet, Lucifer da ka. Rapel siya nga siya pangon ka. Ito ka wana makalimyak nga. Maulyak siya lang Jesus Christ nga. Nusi kapak siya ma. Nusi maulsa siya. Kading kapkapat na inil. Jesus kat proy. Amen. Kulomalap ke proy. Siya na kalimye. Kapkapat na. Keep on growing. Na masing evingat liya na. Paul, wana tamal tres kalak kalimingan. Paul electricity matlad from well Philippi nga. Wana ilakal me siya team tagar alir sam pinyak yok yalata siya nga. Rejoice in the Lord. Banga masing na. Now first siya mit maldaga riti ya. Katagal mta kusip background na kiyan pa. Tagal na matok matlili kusin na enganin lem. Paya nga totolan si musmayin na siwos. At ang hindi kuwasyang. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same thing to me indeed is not irksome, but for you it is safe. Actually, background jila nga rin tayo in praising. Echimus mo rejoice in the Lord. Di yes, yung galing tagalila siya Paul siya. May kalain sa papaisipan. En matayin ka pa rin en Rome. Echimus like siya na may Christian finan Philippi pa kalamit mo pangan church mate in the West. Pangan church mo tagafak mo pangan creative land me Western civilization. Now even got some na Western civilization siya nga God. August 21st, 1852. Even got na there's nothing that will make this world civilized. Civilization siya nga taga make nga rela ikal na nagamasyaya. Gospel si fan na lang Jesus Christ nga bagay nala and siya civilized. Civilly. In mata
wo in matlon met na kayo. Gospel ng Jesus Christ magkaya pakanu si masing. Nan wala main kayan ma dutu tiga matagar ni islamang Eragat taga na oye si main na kadin engan kin nga. Unan wang lab. Oye si mapolil matayin kapur nga simus na kaya may nga pa Jesus Christ. Crucifixion, death, burial, resurrection. Ascension lang lang kasao. Pang living option. La external circumstances forget elos matake. Elor magana. Elos in rejoice in the Lord. Pang mafon la siya. Na ito ka ilisimuspe la ito siya na Rome. Sapta alikos, fosing alikos akalamin mo. Kaya makatpalaking ka maulji nga de kain compare na kaya glory siya ma matlalal fung nga akot na kaya. Kaya som na gamul. Kabul siya mo, mapatpat siya. Na circumstances for kaya nga akong march kaya, kamen siya bang rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Bangin masing in wang and masyaya in taga isla ngan sing. Nakadali ba kapin Rome sa tal ko sa kalam mo situation for kaya ka nestal lang si ma kadel. Which ask shesh kay she through his son Jesus Christ. Lang si kawul si mauta ka na sin matalal na kay wang and situation ka nesla. Mi siya ka mol ka kain oye. Na kay wakapin sa tal ko sa Rome somriti. Kading galam gela. Wang na po oye fin fella siya nga ganda ko. Ak mo na siya kat living kat me. Kat sang ingan kin. Oye na kayo masik na siya nga in the name of the Lord. Masing yok siya pa. E vingat diya na kaya oye siya mapolil taga kalam mo me finally siya nga el transition magay na sapta tolu pa taga kalam nga. El transition lagi ifan siya matramong kaya sapta lunga taga ako lang usiya section sa siya. Nal taga samsam kin pa oye lal siya fan. Wat tamil tres kalila taga kalam nga. Me nake foslu fal nake tolu. Aquela mina pela mai tinha chief persecutor siya. Judaizer siya. Mai tinha tu qualquer massa. Siya elos tebe na liye o yeshima ito ka nake grace. Ako the nyok man God. Elalle tu kalan sa pima siya me. Kat kalan galay gart na Damascus. Insid ba kalye talik na din ka ngan. May sisikyak na sila. Jesus siya tuyang na siya. Saul, evom kalye. Nara, ngayon siya for si Kashma, tukun for shemit ngan. Kadin somliye la, istri siya lang nga nalikalan. Background nga, ilma tayo in Rome. So, talen siya mo sinak kaya may tiyayangan, may talal fung tiyayangan, siya taga na, ito ka na relevant na siya kung mo siya ngipa. El akademi ka force nga akademi mo kosin kalin ko siyang liki kosongan ngal. Sismo ke met orek makuluk, sismo ke met kosayla. Kosongan ngal. Vingat liyan na ke Old Testament na ke background sila. Point nga na kosongan nga akademi mo bang strange animals wana yung koso ilawid kulu fok na metaphor siya nga daga na kaya Judaism siya may Judaism siya met daga akademi na kaya dutut kikiya matal daga fact mo may ma ekla may Christian nga na ilosin para masaplan mo siya. O Paul si fan na akademi ka for si gasto to kong mo el pa machimay na letuyak patok masingan siya matakemet me masapal Moses el taw na pa Pharisee si pa
Oil the academic first took and more. Mashi my molten lange pa, mark what you took a mass up in the gonna get back with a crazy by in a len. Some from Queen. Lunkel and Yokman God. They should be mass up. A much mother gave in section get Jesus Christ. While I can more rejoice in Jesus Magana, might come the line again. Karen couldn't go most licky, Kosongan and Metrongan, while I can like a might like Chivan and with fairies is mother go, or I can follow like a Judaism singing. Fon Natari Shan Jesus Christ Magana. One and Mashia might then Sibaraka machine. Like there's some from a compassion like a mark what you get. And what the gun I'm singing 1982, they get 22, you get 2025, then I'm there. I saw you, my name, not the current. Paragata, some from Kun, discernment, you mother go get Soka Saptashi, for Sal Kusnigashi and Luga, and Akalimilla. You need to think of what is right from wrong, what is good from evil. When they fall, harsh, satanic triune. Dragon sugo, peace sugo, false prophecy. That's the kind, yeah, but la made. Made still kill and destroy. Like you can now la made. But she's the kind molly got lana. If you got the oil, my poly, for laulia, gets me back of the Yorkman got any guest and I said, Lanús gospel singing, I seen with Gentiles, Jews and Gentiles alike in rather mystery forms, singing like a church, and I got Trump from me singing. Believing Jews and Gentiles, get along to that. Ina yung papinagadaran na kaya mas makwaki wood fashion ng singing. Pang mas mga kami ng tuyak kaya ngayon, ang matlas ko siya, hindi papa. Kadin distinguish mas mame, strelik mas mawo, diki mas evil. Pang discerning si may nakadinash kaya ngayon na. Pang oyan bro ila siya ngayon. Kadin rejoice in the Lord. Mas sikyak nga nila ng kananila ngayon. Papol akkalam like a Judaism movement in. But some nigga for you got to can akkalam. Inak yok ke background sila Paul naman yok sa pagkaling galam ke. Tagat may kusela siya alu ingon one God. E kon kunin name Jesus Christ. E wangan nalad fung lash inikwa. Nga finne koin lalal pungin ikwa. Katena ma mait fin non ka ta el koin lalal pungin ikwa. Tarsak ta nga yok na. Nakada somli na ke sam from malpol na ke oye shin mata ke meta. El chief persecutor lan matlal fung mat Christian. El cast line me persecute ak kulukye. Ni ke na munia na ke usla mat nga me kelpos panga oya lal pol me ingana alda ka fakta na masima lal fung meta panga moli ni kwa those fix na ke me self sufficiency mlan movement ching taltian alla som yok na ke lal fung sang mo lalo sa na ke oya si mga ako maskin met lal fung ke Jesus Christ ngin Evin mai chima eta ka ke u singa ka choose ka Judaism singa Sutla mamay ngeta nga, Paul chivena nga, Paul. Nga pa may chima. Set the example na ke Judaism movement yung na ngena mo. Nga ke tol laman na ke wife man Jesus Christ. Di background sila Paul eh. Takutan yok lang ka, les lang machimas kyarf, wini mat Christian nga intaga samos lang. Manasikom siya nga. El simus mas nga kaya mat Philippine nga, tasakta. Endless truth. Timeless truth mataga ke principles mataga apply na si kumada na rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. El tol la me pakatreat biya nga kam merchi magate si bawsing. El tol na managa in the past. El lakwat na meto in Jesus Christ. Lan met maliti ito kepel nga te malatela si kamaliel no more. El tatliklut siya na siya matipang pang kamali. Kamali matlutina. Ito yak siya in maslon matchoose nga. Paul il kap ko bakirol. Yan na Paul il tagakalam niya na mo. Matchimang il follow niya na ba Jesus Christ. Jesus Christ. Pangan masya o yes may tagakalam niya na get me.
Fossinho valeu. Makatretala. Tanga fa etal. Tanga fa etal. Wangin la oyen movement matagake. Pesin lan Judaism jing. Wangin la oyen matagay. Lalle pupuplan na ke masa. Ma wana mit Pharisees nga. Aldaga fakkalim niya mo. Apa Ipru lan mit Ipru. Pharisee fall na ke masa. Fanakemonia na ke kalye, church. Fanake shwas ke masa. Wangin mata. In other words, ilarang na fon namangan. Pa machik karangan some persecuted church, she'd be me masa. Fana shugo class mile rela, tafung na ke itlungan, nakan wangin mata lag, manil tu ka ke malan. In kalye matilal fungi, we fresh ke masa. Na yan al tol namangan. El tol la taga na fosnya ultima nga taga red light penga ang si bausi inakyok ti na pa taga ina nusi. Masime tanga faital. Tanga faital. Na vinga tina ke oyen masingan. I want to know Christ. Wasingaw. Na banga oye si fan na nga kuminain. Only way we can grow. Kapkapat na. Continue. Keep growing. Continue the line. Wala po nila kalimik siyum sila. I want to know Christ. Machi may masap na kayo. Machi makalye. Machi maukay Judaism movement yan. Lato ka akalim yung mamenchis mangan. Mangan wangan le. Supe. Atod la mangan na fon na. Taga na kimachi majok. Supe me. I want to know Christ. Tanga sa etel. That's how we grow. Na even got to the na ke oye makadash kem sing na ke ma watered down niya kinage system si mataga finan mo taga kador maganyalong akus na mi sing na ke Bible sing ito na itakle Jesus Christ ke sete so ni saptan makers Paul si mislay ta sing na jun Thessalonica akalam yang ay katlan misla Paul si misang katlan misla lan si pena matalye ko sin mana kayo karangan ng munuwas, nan ko sa munuwas. Tainwangin mata. No font, tainwangin mata ke lem Jesus ilda ko. Pangan ki text, fosima isla, o yesi magade, inanatal Jesus. Kapasita na mesingan, pangan protocol wood. Pangan o yesi masyetan ilda ko, me, poli lakal mikam takin saptatolu. Karangan ko sliki ko sungan nga. Lit kastrakwal pol nga. Lit sam famin siwa sinakka yung matilal fung nga. Som liki matiti sa tao nga. Technically, katra pengin. Polin matap physically embracing God, but spiritually enslaved na ke sinful nature siya. In a spiritual sense, kat art siya na ke me oyen makluk silang felang. Tasak tagat Syria ki kengan man ka. Man kat fulaw dia kalal pung ingon man kat ilyak na ingat ingin akat Syria ki. Na kaya Syria ki nganin na ke attitude ka mind frame silang Paul nga kalam niya tanga faitel. Jesus Christ pasampa punya. Na even katukay ta na ko siya in makin 2002 taka ni 2006 2026 makadat kami siya nakilang sa siya na we will never grow when itak le Jesus Christ kilang sa siya. So kisensya ka ba how can we grow when Jesus is not when po nila kalamya tanga faitan. Ente kesin pa samram kun Judaism stuff.
Masa Jesus Christ mo kayo naman, pangalang ka lang, pakitanyok man ka, fulfill man na kayo, kaya Jesus Christ. It's all about Jesus Christ. So, kada kap fakya kap sila siya. Kusungan nga nga daka. Kusungan nga nga daka. May tutikikya mataka. Mata, us, gospel singer for so long. Or at least natas nga pa mo pang mapaya siya. Kadin chen ka. Kadin chen ka. Masi fun. Kadina nito pa Jesus Christ. Na may tas ko siya. Katika nito Jesus Christ vingat makin si mataka. Ika 2002. Vingat kita Jesus Christ kadina flok na nika 1902. Mình phải bằng nó cái ô tô cái ngon mình đó. Ashiben luti inka inachiwas. Inakadaya mashwas. Vingom dali o ya ko singan natin or kaya napakanteng finan ko sa mình pangan kelal setan. El kita ka na akfosikat siya. When the tea people pay your finan ko sa. Tangon niya ke 760-718-0594. Email me at lipman.a.willie@gmail.com. At kalimin na si Tlapiye Bible study pa si Marek in the last 70 years. One doctrines. One instructions makadliye ke siya lang met if I want magsibalan met madagan Solomon ilakalim instructions na sindalik. One more. Makatiti na sintik na tas nga mataga ke kusungal nga lutikikiya. Makwaki fasa ye kasya nam sini na met las nga taban nga papan mo pa yang mo taban na masi magatram from kinikaya so kya sapta si fosalikos tapa si lain na lang kapas na kamalan kata na siya nga ni compliment pangan foundation si makati ke Genesis bukul si matayin siya Pai karangan, messingan, katinetal Jesus. Katinetal Jesus. Tago ke Deuteronomy sapton kos. Posakos nage halikos pe akalim. O Israel long. Kadin lang siya lem gat lasim mit. Siya tago ke meto. Long luo faston ulit kosin ka ngaw. Masap si mayoki mit. Messingan, katinetal. God true. His son Jesus Christ. Matlang los. Nariving got the fashion made na get minor nakalim na get forcing out and na deep personal desire like Paul in me intimate. Intimacy siya pang foto yang kapasna foto siya pang relationship na sin Jesus Christ yung pang Lenito. Now, kada tu ito nga, kaya section na close may itak kat pa temple section na, itak ka na affection siya matagal kaya pang. Kapak siya magdadaga. A copy love siya magdadaga. Affection siya pa, papol from kanya. Deep personal desire na in relate na sin God. Jesus Christ. Lenitay. Pa-force action nga siya dagang tanga faital. It not the intellectual knowledge, makayana, experiential relationship, experiential knowledge. Siya maala yok ng akalamin na kimasing nga pa. Tamlay siya ng treska. Experience like that. Lang ka lang makatil sang na siya. Nagkakaila sila rin. Ito makana pa pala experience mo itakyangan pangan. Ito si ma pole long for more. Diki na Judaism
More matter sila. Get the con, I tell you. Not just intellectually, but experientially. Now, Shams Wimit Matagakalamia, placing Nashinsha, place the man who does not walk in the counsel of the wicked, fellowship of wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seats of scornful. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Bangay relationship shima, but not one and long for. If in got Jesus, probably like Akian. It's not only intellectual; it's a very fully relationship shibang. Na ito na masing ito ka akyok kima Jeremiah saptaya fastong tolu long lako hakalan me. Knowing God is above might and riches, power and riches, power ko a catch up. Relationship singel transcend mga. Yok siya baga ng kalmya, relationship siya bang, kat relational siya bang. Katukok siya, kaluwala kaya manif, katukok siya na naman siya niya, tasaktan na art na plan siya siya baga. Flokin kat na kaya, created order siya manila. Wang matafong na kaya karta na vida na, but Jesus Christ. Pangit lanmat mo siya ma, college muska siya korin sapta siya fostong o. Complete wisdom siya na kaya relationship siya na kaya o yan na kayo wata kaya Jesus Christ. May sang siya nga takang kasama. Paano kita? This may intellectually magana come. Then experience kin ka maulaw. Pangikilaw. Naraga dito ka samram kin may masong matsamram kin. Postulio na kaya kos, kakos na kaya kos mga samram kin na la fakya experience extensive knowledge like mugugulan Pharisees, mugugulan Judaism movement jingan. Proudly lala. Relationship lang na sin Jesus Christ over art. Mana kayo. Mana ka. Mo sa siya siya balas kang. Ente sin pa kita mo masilala. Mo sa siya siya pa Jesus Christ magana. Yok siya. I want to know Christ. Masyak do matagakal mga kailan si Filmolia. Kailan si Filmolia singan. Ente tayo Jesus Christ personally. Na ingin na taga mo me. Kailan si Filmolia klay. Sige liit taki ang kaslan nga. Ente well na pa relate na singa Jesus Christ. Na ingin na elke pala. Elke molkin ka sima. Molyak. Kailan aktolusin. And the power of his resurrection. I want to know Christ and the power of his resurrection. That's what I guess. Siya ko rin sapta singan may course. Was lang malagos nila lang mali ko sa kalam yung mga singan. Central na kaya Christian faith singa pa symbolize kaya resurrection singa. If in one molyak singa, one sipen lalal fung sila kung molyak singa, takay kaya ka-fight course masampram kanya. Kaya liftigas sapta gongol todo. Ka-fight course sikya kaya spring. Passover feast, unleavened bread, first fruit, feast of Pentecost. Pakat tagalina kaya lamenakos marela, kalimekos marela, gospel, crucifixion, Passover feast, death, burial, resurrection, ascension. El mo yaksum ng gasya. Pangit ka siya po focus na kaya. Ege tayo Jesus Christ personally, nakikita ka liya ka siya nga mo yakan. Bangit. Nakadito ka liya na Rome saptawan ko, fasako sakta lang niya pamangit. This is not
the future hope siya magana takopen present reality lan ma siya nga ito ka effect mo lakoma mit Christian kanta sano glory siya nga katita la kada sumnay usik ko men me el mo ya kita la one mi siya that's the bottom line poli lakkalan minga el mo ya kilan aktolu kan me even kung kapak siyang naroon after that personal relationship kung may mo ya pange lalal pungi pange faith si mga kumasta ngamin pange walay langan ka that whoever believe in him shall not perish but have eternal life na sige lang kayo kung nagkum kamang o kung matakit copper one of Paul in Rome rejoice in the Lord now when ang akalam niya we are technically enslaved like a sinful nature siya nga Artmataga akfoshiga din pel nagawan pangatel shetan il taga akfoshiga gat me katokala gat ketal Jesus Christ nagatetal forget ke mold singa taga read Genesis ni Revelation nagataga li kat ket moldkin moldin resurrection sin li layout lag Paul nga siya na photo do taga tal kanong na bay kada sunan ka siya When pangulay lalan kada, kat silia ki polil samram kin ke Ephesus chapter si for single tolu singa lakar. We are sealed bagat the Holy Spirit. Why makanis katla? Kat mo. Kada sum na ke mutulla singa wana Papa Calvin, Papa Robson, matchaw class nga. Mutulla singa. If ingo mutulla lalfungi, pensila sikmel, kada sonol molya. Sum na yorol. If ingo mol na el sikme, kuma sokat tukun. Met lalal fungi mutulangan utakya kada soon Jesus Christ waiting fish banta marriage banta sa ano nga Jesus Christ the head of church talaga soon body of Christ pang mystery si may takyan na sin machimuslata sin nasin matlal fung Philippine kada utakya married waiting fish mesik yak fin fellen pelchingan Yay, kosyo matenelian 7 years of tribulation. Dia shalingan if inga dusye line up lag polingan na ketsimlalingan. Kadina tel chisas, kadina ta ko si mamolyak silangan ta kana kera. Nagat line up tari in case na kemalan inga shao, ti malan fella, mit fella nga fosya ka me kat silia ki katukwe na ke akwaklan kat. Katin na ukwe malan mayet. Na taka na panganip si mga kuminanal loin na ke 2002 na ke 2026. Ya long lagos la may kusangar makikiap siya. Naraw may long from man kada may nga. Siya foot now pain me. Siya ngayong tot. Along lo from. Diki na polil taga from mga way. Pang. Ngata na masing met. Ingin na ngata ka na kaya masing na masing pa yok supay met. Jesus Christ. Nagel diak nga Jesus Christ magana. Elakal mo one my get. Ente getam. Wana siya masyayan me, Jesus crucified. When pa siya mo na si kum. Naragat fast na mit na ke, force siya ngay nakalim niya. Me, resurrection siya nga papin na siyang from kanya ke siya koran siya nga, because force long nga long tulungan. Paul in me, power siya in transform niya kiyan on a daily life. Mo lala reflect ongoing power sila ngan ka. Pakat taga samram kin messing ka samram kin pel na kayo. Maliwa pa ongoing na ke believers mo lan lalal fungi siya mo singing nang. Kaya kat full out lalal fungi nga kat me kat born again, regenerated, kat justified, converted, kat adopted na ke toksalan kat siliaki na maliwa pa orek ma ingena after we are in the kingdom. Sanctification papolilak kalam yun. It's in the process. May sanctification siya nga become like Jesus in every aspects of our life. Pangaramalan nga, we is building up the temple. Pangit building lang temple siya nga. Di pa naman tayo shukshukeni, ngon ka tayo sisis na tingtingin, di pa perspective lang Jesus Christ nakalalipan. Pangit lang siya, pangit transformation, yok siya matagal kay Molyak lang Jesus Christ. Nagatiping obedience mo kaya na nag-akuklan ka ke
Olela ke masaplala, kadin being transformed, being sanctified, o masyaklo makatara ke moching about perseverance. We remain as doctrines of perseverance and but remain as Christian in our great commission. We are telling someone about Jesus Christ. Papole the garan chikum. Elakalim me nasin met Philippi, met ladfung buyan. Hey, rejoice. Get this command out there. Rejoice. Naldaga ke forcing out lakalim me. Nganetal. An experience transformation work the resurrection on Jesus Christ. So know him and the power of his resurrection. Nakatsum nage siak toli ke forcing out singan. Akala me e ainga ni ke ko and the fellowship of his suffering. So etal Jesus Christ eto ko ke mo yaklal nangin al dagatan me relationship na keme suffering lan Jesus Christ. Nganu siya forcing e pen anya matas mitigat fat na meto. E ay nga ni ke kayo klan. Pangan. We are to share Jesus' suffering. Pangay crucifixion, burial, resurrection, ascension nangker. Crucifixion, death, burial, resurrection, ascension na kasaw. Pangay element may marela gospel siya na mayita. Ingay mata na li crucifixion siya. Suffering siya ngayon ang tagakalang na siya may Christian na pana ay siya samram kini ke ay siya lang altolo. Suffering siya ang taga metiki glory siya. But magkalansa first. Why not chisel the guy? El the guy being served, el the guy serve, male serve to seek to save the lost. Now, yan si may nandaga kat kalay metal cheeses kadin experience kin mo yak sila. Ingin na kadin experience kin pe. Ay nga ni relate na siya kami suffering lang. Nangafat na pa if yung experience kin suffering lang lahil crucified. El trip yaw ya kel tudang nikaw told you definitely ko. Awan ko na phone na. Kumekain furuk tayo jangan mo tuktapan jangan wanay mo man again. You don't understand what crucifixion is. You don't understand what the word of God is. You do not. Kung takarek manak na ke mga nam din alis subtraction. When kum diyan na ipsifan isustalala. You don't see the complete element marela gospel jangan. Nar aksak niya. Jesus is for sale nowadays. Commercialize it to Jesus Christ. Meshing and Niban, meshing from Manpangan, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, kadinang thousand singaw, fonresh. Kung di kikiabin magadash ke faring yegat lang, pang finshaklan and wood. Na may mamatayak wood dapat ako uskat nim singing. Na ingin na, ikat na siya kadin niya. Usungal nga lutikikia nga kadin follok na kemalan kada ngena metigi patla masi mga focus na ngena nga pa taliknatas nga pa vulnerable mit na gawa ya makikiyap taga line cut pusapas pa rin wan liti wan kai wan aksiwasyan ma wan liti in masiwaswasa. Katina nga ni run God. Kaya kayo uksilali. Katnikin kayo uksilali. Or masaktan mi rosangal siya kalang niya. Deep sense of longing na kaya suffering siya may kalansap. Katina na siya. Kat partnership, fellowship with Christ kaya suffering siya lali. Romal go fossingali kors luokorin siya foslimekos. Christ suffering, which is a common theme, keshimlal Paul. Ashubenachiko. Dahil siya kung identify yourself, it's a privilege. Makatiligas na kung suffering siya nga. Kumesya nga na pa yaksak kimasing. Agad ka na katram kin mga
Actually, lang na yok sikya. Ingay na, Christians are being persecuted all across. Timasasi siya, naipel na lagpo lang. Early Christians are being persecuted. Paul himself, lagi, Elisha kaya mariching, Elisha in break. There's been a gospel ng Jesus Christ. Kaya fakak lagi Jesus Christ. El show, el matale. O katili background na kay mtasi lang yan na ilingan kinefo, manilingin I preach the good news to the imperial car. Elite soldier lan empire lan Rome. El matasi siya talriti. So nag-e si saptaon ko siya nag-e equipment lan talik soldier siya nganel. Taka nag-e on course. Mabay si was pwengwo lalal funi. Malango na cash singan pa liyan nage katlas mat klik nga news soldier lan Rome nga news oil kapashi equipment nga nage gospel siya kadin nila in any circumstances in any situation el focus nage Jesus Christ naray katang nga fon na mga manifo ingat tali shakshin pan example si mal follow Jesus Christ el suprepya suffering. Ngati na suffering yan at let's suffer Paul. Kadita la len waki ke gospel. Waba na pida in kaya matamaludun ngan kaya matayin copper nga ingat lali suffering jing. Evin chija il supripya kao yan ke tolu. Ngamatayin chinge me nga ilyakin. Me singa ilyakin. Naro Yoksubaga din kaun gela. Etal Jesus mga na. Ay ilme. Ay kapalakin ko si matagal ke resurrection mo yak siya nga nangen. Altaga ay nga ni run Christ keme suffering lalan. Altaga shaflan pa. Being conformed to him in his death. Ke ngawan na laman ni siya lal. Di ako siya. Di palok kya siya ako. Section ako nga taga naman na lal tuas ako pakat skip na phone. Forsinga ni vinuta nga krediya si vena nga na phone na gay bakos ni. Ang atolla pelak molak mandine ke shen in read pa pala. In ala get immersed na ke pa pala. At tagat na nga peke mang. Na po tangan ital ngayang leisla. Ekalan civil molyak lal, wang at siyang naupe. Ay nga ni kaya uklal, wang suffering. Wang ang alin na kamatilal funi. We are fin in Africa ingin na. Africa ingin, art mo den working in, and working in, age gospel chin. Nagada taga fact na mit, nage oya mga kumin, taga nagyata na. In me, being conformed to him in his death. Masing nga taga na kadin me ekla when na Christ in his death. Mesingan self-denial kadin te shitpe taga shukat chiven. Mesingan kadin sacrifice when na lukya first long to acclaim kadin conform na gen mesing masima transformation ching obedience pa sang problem niya. Data ka me pole la kalamimo if you is life as a living sacrifice rom singa lu for shit pang masing ga din self deny ourselves because Jesus Christ makay na in mo lar nakadakos ting sacrifice si pang adu na pay time singa ita gonna get time to seven sin in one naman, Galatia lufos no. Yok ginagawa, el pangon nagawa in me, pick up the cross, ease our cross and follow Jesus. Pangay, discipleship. Discipleship singen me, katukoy mo teacher large. Katukoy teacher large. Katisipaw ko malan fail. Pagtakan na ukal Jesus Christ mo kayo.
Discipleship well man, the process of learning to follow. Discipleship is a process of learning to follow, imitate, and live according to the teaching of a leader. Pang discipleship. Nangaw may daga na Jesus pagadinan follow. Manin makinan kenik swasya. And what the garan kanaus na masing. Usya watered down o yes. Or kat kuflan follow Jesus. Katang na follow may ito. Fortse. Lan may ito. Te may ito pa usya maula. May siya fun na siya takang naman may ito. But Jesus Christ on the cross. Now we need to know how to follow him. Kanina na kanina talaga follow siya. We are picking up the cross. We self-deny ourselves. Become like Jesus in every aspect. We need to pick up the cross and follow him. Nakasipin lang kikiyap siya nga tagata na fashion baka tukay niya na call. Watch out for the talk. Discipleship is a process of learning. One learning siya nga. One doctrines, one instructions. Manifo ka desta section aktu si masam kan personality lan may sikat pa section kat pa temple section aktu sing idak. Our one imagination, our capability to imagine stuff. Like may conscience large, reasoning, memory, affection. Lom nuktuk lom temple siya. Breaking mold. Jesus is akalim me. So preaching. Elder akalim me ke son. Mapa pray in mold. Breaking mold singa pang aumen na ingkanglan na kayo. Genesis na Revelation. That's the only way we can feed our spirit. Uta manifo uta ka kang ngan kat. Ngan kat makana ka naksuwas sika. Kiteka. Genesis na Revelation. Itakla. Kaslan gala. Jesus itakla. Narada ka na lam kalam singa may nan tol ka nga itakla pa. Nara sipa ka na me kapkapat na. Keep on growing. Katika may ko siya makapkapat na pa sum na ke. Lang mata siya. Lang sa siya nga mautagal sin mo ito. Di ka naksuwas siya. Tafung la tol yu tam na litres ka lakang nga tayo mo. Correction no reklike me art copy yan. Tarakta digital copy at the digitalize siya the aspect tafung na ke. So therefore there's 3. Na masih magayon taga kapag kaya pa Jesus Christ. Na masih water and completely wrapped up thrown in the trash. Wang in my nine si direct ke masing. And completely som nikikat man makuluk siya bataga kaya. Makuluk siya and completely som. So we can come and being disciple. Kanin me, it's a process of learning to follow, imitate, and live according to the teaching of a leader. Jesus pa leader large, pa teacher large. Jesus Christ. Well, napay discipleship programmer at finan ko siya. Pangin fintrack la. Well, pangin fintrack la. At takaw siya masakaw nga ustalik natas nga. Kung dali mang naingin na matalive niya, we're not uniform. May nga saman masyaya nga. Dinasamam niya Jesus Christ. Now, at the going kamba, we must be conformed to him in his death. In other words, that means siya makuluklas. Deny ourselves, we're picking up the cross and follow Jesus. Pange how you embrace cause of discipleship siya. Ito ma-fresh. Ni siya ba champram niya sacrifice. Te picnic pa ka champram niya. Te picnic te potluck. Te uwinorek fundraise mammo. Ka champram niya.
sacrifice. Katram tungin mole lan met laskusha in follow Jesus. Te yung kumie uniform siya ni kumie makin ma full singan. Rose siya dali rose siya kada rose rang lang. Bakit sa maningan pang masakaw makatinta sa mon. One discipleship program. Watch out for the dogs. The kikikiya. In Paul's time, pataga relevant na siya na masyan lumas over the last 70 years. Wanan madayin siyang intagan nagya. Actually was. But the work na walwal na work na yung kikabinoret mo. Siya ka takiya po. Siya ka takiya po. Kat nakaiwanan na ako na nag-floxing. Kat nakaiwanan na ako na lukran ni kalit ko siya lako kakalim niya. Kat yung posisyon na taga bro eh. Sukat, fula lagi makulukwas. Baka din na narangin na. Na umatayin jingan tayo, lipan il mail, may kasam-samang agad, pang niya, 760-718-0594. Email niya, tipelin matarik, pik di matarik, lesik niya na, pelin taka, akswas siya may klasa niya na kimalan ka. Kadina na kadina tayo. Kadina ang shoot, resurrection, power of this resurrection. Suffering lalo. Yo, pick up the cross. Follow him. Pamain na kadin rin na. Pero, nakumunta, samsamin me, taga na meto. Kadin taga naka-lines up, kaya may class ko sa ingin. Kat first na guess, first siyak lungan. Si siyak lung, inakyok ye. First nga, ipsiruk si may, itesiruk, mana yok si nga rin. Tinakalim niya. Ito ka, waba na, kadakalim niya piya niya. From the dead. So katram kin forsingan akalamye shakluk. But akalamye being conformed to him in his state. Cause of discipleship man, pick up the cross and follow him. Na ngayon nakataga na kaya forsyaklungan siya kumdi ngayon forsingan siya nothing ngafin ko, kikatay nama, insang sivil, maulyak ligim, may mi siya. Pangin for singal siya singan. Nafin ko, kikatay nama, insang sivil, maulyak ligim mi siya singan. And so, somehow to attain to the resurrection from the dead. And so, nafin ko somehow insang sivin maulyak ligi magni siya. And so somehow to attain to the resurrection of the dead. Nakatatan lang natin na nafin and so. Phrase one indicate purpose and result. Connecting force made and again from Paul might decide to know Christ and the power of resurrection. And so nafin ko somehow and so somehow Paul makin me conjunction nake kaskito Cash nganin koneki shupelal ke masikyak meda in sipak kalim ye desire long chilalin me eto Christ a ko si mak tago ke moliak chilalin. So nafin ko el trampram kin na pay akalim ye long chilalin ma king el ketal Jesus Christ mkayen na ke meshingan kapasya na ke resurrection moliak chilalin. Nafin ko kikatay nama insang sivin maulyak ligimi siya singan. Okay. El reflect. Meshingan kena
spiritual growth si bai thamram pin it reflect me long shit looking forward na ke me singan spiritual growth lens mata ya in me lenda ka passion na Jesus Christ pang masinga lenda ka me I ngani unified with Christ. That's his passion, that's his longing, that's what he really wants. Na masingan kada sundana may chima kya wuni may Christian. Lata ka kesbin long kalang pakatan yok lang ka ilkes na jelingen na taga te ship malan fela taga long deeper sense long chilan taga me spiritual growth in me in relate na sin Jesus Christ ke me mo yak singa para lakalam mo amo siya kon chapter 2 siya na gelu lakalam mo I don't want to know nothing except Jesus crucified. What is samram king? Someone na sin mat koren mat lag funyan. But il samram na sin mat Philippi ka masing. Pero mesum li ka passion na may chinga pagar funi may Christina li ka siya laingen na when pangal gospel sing. Elekal na mat transformative may power si pang sanctification si pang gospel lang kat magayon Jesus Christ magayon in the work presence of the Holy Spirit panangan o yesi may sangkal la may siya nakatagay na kan kalam kela doctrines of may calling si makatramram kun someone need to preach the gospel where it lands that place will never be like before. In other words I shall amalmig or foshingal siya kastan got som digan flokala nagatli la may chima persecuted church apa taga samram kun long deep longing nage spiritual growth nage relationship lang nage in union with Christ kada longing na union with Christ yan pa sonil someone when Jesus papat malan pangaki sila Paul di lalian masingan in me journey siya pa Paul ilasken spiritual journey siya banatago ke transformation siya pa and so mesingan resurrection moja ko and so ngafin ko ke katay na ma insang sivil moja tiki may nisya pang masingan na Paul tago pang siya Mark may usin na sil Paul kading kalam kela pa pena Jesus el rek makin Jesus el kachvena el daga humble himself humility si pa Paul el tram kun na ke fact lang nila el kali ki mat na kayo el tina kalam el ka sila nga dahil fact that he need Christ for his spiritual growth kaya masingan el tina tipen masingan el self-deny himself. In other words, lalalfung yung moli ni Kuya Lala, lalalfung ka spiritual growth. Moli ngon, palit mo siya Rome sa talikos. Moli ngon na pamol, moli ni Kuya Misha. Nararing katlik, kaya sabihan factual na somehow, el reflect humility, recognition la, el tekain matake, moli ni Kuya siya nga, latakag na kaya may siya nga mystery lang grace, lang ka lang yok lang God. That come from the means of salvation. Jesus Christ, por ejemplo, electnology. La God, matlalal po niya, kung larsa pa ka din mata, molingan. Inaks, molingan siya pa mawula. To live life worthy of the gospel si Papolila Kalmin. Pangamulingan siya. We live for the gospel. El si na kalmi to live is Christ. El kalmi kasi kata level lang. Na masing ito kata na gospel siya na resurrection siya pang. Panga o ya siya ki kalmi la. Mauliak siya pa siya akfon niya na gospel siya. El kalmi pa kata level lang. If not the resurrection siya lang. What we believe in, our faith is void. Na sipa na falokla na el sampramangan na ako ki badar. Kaya kafamay tak na sintik na tingkat niya.
ba first fruit chingen. Feast of first fruit. El pa molya kim met ki misha. But that's a lieta na from like bowling a reference kin pa namangan ta ngakum we're seeing the whole picture. Got the old commandment, old testament, got the new testament, got the picture na phone got fashion. That's how we are disciple. Got the Jesus Christ, got konagi men knowledge maudaga ke or malangan got kaising. We're seeing the whole picture. Marsam from kinyak fella ne wang tekan taga akfoshi got ya. Got the focus na like molyak lang Jesus Christ ng wana po nila karmas taga ke me grace. Langkalang nag means of salvation si machisel chinge. Or me e check na mirror mas mal taga fakike foshi mida. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Ko na shafta si balsam from kinyak kapatri rejoicing like molyak sing. Ito ka na, ina nakfon ye yala kum. Wangin mi siya yung ka. Lipan e fil so mutulle. E ukakya kel wana pa balakalam niya. Mano siya ukakya spiritual asumdar. Mano siya ukakya na game makaul siya. Ngon mano siya tuway ni katsum. Mul mapatpat siya wangin mi siya yung ka. Glory siya pakat ntasanong. Wanang akalamya, we are being sanctified. May persevere. Malungan kadarangin na. Maluay sikyak to ko. May singan, mong le, kail sikme. Mutul le, kail sikme. Ted, glorification. Kadar siya sanctification, perseverance. With Christian. Kat ikilyak lang nagalaman Christ, kat remain as Christian, maluay sikyak. El bangun kat mutulle, ka el sikme. Either or, na kung lalalfungi mutul, ka kung lalalfungi maul, kada glorify yak. Kada hitla na kaya makawul siya. Bakit ntasano? Na if you malign yourself na kaya resurrection siya nganta na, rejoice in the Lord. Circumstances for kaya sikyak na siyang kamul siya nga. Wangan na pamay na kunilyak. Maul siya patas kaya. Mamaul siya. Na ifat siya samram kanya kangan me. Pauta ka Watertown. Pwede na kang magka-foslo na katulungan. Akalam niya mo. Kankan. Lutikikiya. Judaism nga. Dan mo ina na may ngayon course lang. Alfata ka na kaya. Yan na ko masa plan mo. All you need is to follow. For now, like life from Jesus Christ. Grace siya ba nash kan lang kalang pak na yung kwan kat pagkatramdam kanya. Ito ka reflect ni kaya ma tit natin kat ngan silori no man itak na siya chairman ya kasi chairman sapta ton ngul siya. Poston ngul siya na kaya ton ngul akos. Suffering makatli met Pharisees ngan nga di ngan kati na liya siya lang maltolo. So in other words, papi na kadash kam siya nga. Utaka pitch na phone siya. Na taga kananila pitch siya nga. Utaka ma siya taga wota. Nakialing sa siya nga. Pangi urit mamakadash kanya na. So we're not saying fully understanding the resurrection ng Jesus Christ. La phone na mo ma siya nga. Man diti ma urit makanyak na siya nga. Wangan na. Umne siya ma nga taga sam-sam na nga. Tina mo ma siya nga. Ekin matropo. Aro diti siya nga te pangama. May siya nga kankan. Kankan. Matitikikiya. Na matlas ko siya tapi ko akalam yung mo kap-kapat na. Keep growing. Siya na akalam nila even kung liye artigin siya ka pasta siya makin laying sa siya nga kankan lalos. Som lagalos. Kankan. Kankan. May siyang tot pangan. May tatasan na tafong na dahil ukayin na. May kumdalsat na patat siyang nagamangan. Kankan. Papolil simus nga. Inakyok ki, inakay. May siyang resurrection siya. Maulyak siya baka samram kanya. Maulyak siya. Na maulyak siya masamram kanya ngayon. Ikalim ka ling si matakay mit natas. Rekte mit na sin mitlas ko saya. Para mitlas ko saya mitam ta kaya musle. Ta
kena yawan agat machine na ke ikak na jil tam le chi washnen daga shambram kun ako lang naget ko lan lemo resurrection jengain paini god ingen inani inchies ita la wang mi she yun god na rat som die na ge o ye jingen u she fo shingen in chi ban yimatash fashna med ke kata na ma insang chi vil mol yak tigi mi she pangan ma chi mai ta ka kalimina ke in me insang to attain this phrase mentioned in song in civil song attain matching and resurrection chingan matching akalamina it's a continual pursuit when I'm called jipangan kum shoot na shoot that's how you grow in me Jesus Christ kum pursue Jesus Christ kum tena flare kum na shoot na shoot attain to attain in song that's kan isyak na siya in song in shoot in attain siya mo yak siya iki matni siya ara yok siya galing galam na Paul el desire to receive to reach something significant. I think at the background nan laita siya chimes nga tanay akayan na pa may continuous effort lan mat Kristino na kaya mold na kaya may strive toward an ultimate goal of resurrection. Mold yak siya. I think at the laita siya polylego athletic imagery na kaya read na kaya may gashes ma in Belgium. Elort makanoya siya may elchim na siya you can relate na kaya Olympic what's going on so in a athletic sense of imagery siya polylego makin may gashes ko may kaya Olympic na ninkang kala it's just like them they are going to achieve a goal na paano na may Christian na call sila kung may kadin the resurrection siya it's a complete thing Jesus Christ in monyak ke lenak tolo na ro yok siya na si kung kadin galang kela meshingan resurrection siya pa na si batagang resurrection from the dead na te massage siya fa simleke kafa ikos akos ke spring tolu ke fall matoli ke fall ngan sunna shikyak feast of trumpet day of atonement feast of tabernacle ma ko shikyak tari siya chisel daga fulfill tari ke crucifixion death burial resurrection ascension lala Passover feast unleavened bread first fruit na feast of Pentecost mangan fulfill dar matoli sunna fulfill ma ko ma fulfill ngan rek ke spring time frame lan mat choose ngan magiprungan agal spring summer, fall. Now fall, taga ke malamakit korfala. Taga na feast of trumpet siya, day of atonement, na may feast of tabernacle. Ugu krap pa siya ba tasano, leninanan ka siya na may leninaktak-tak. Arti na eninaktak-tak luyan na chamram niya ke payapag. Hell or heaven. Hell or heaven. Now Paul il chamram kun resurrection nga nage oya siya main complete na siya kum na Jesus Christ magana pa siya mold la siya. Manefo el mold yak kelenak tolu complete machima elos tu ko kaya itak yang elos hindi. Paul siya na lakalim mo he wasn't one of those 12 disciples. I got to Damascus as a church persecutor at Jesus siya na sang na siya gospel siya. Ara in kayan letter lala introduce mo me it may cleanse up silang Jesus Christ kaya lang silang God. Na akong taga atamal church ka living kat taga mo managatrela kat we need to shut down this show. O kat ito ngalalal fung mga kat paupan kat katinta ki masing ngayon. When I taga sampram kuin wait cool lash nga pasum na kafin man. O problem siya pa kuna yak nga wan mataga na ganyan. Pang kusungan nga sampram kanya. Ditikikiya pang. Na may nga fong na walwal na 4-4
metal full for real. If that is going to machine in action wash, when pang siyang in tot. If that siyang tot, when taltin na resurrection chain. Taltin na liam mo yakshin. Mo yak tigi minsya. Taga chamram kanyang resurrection chain was central lan with Christian, get theology, study of God. Resurrection chain pa complete gospel chain. Mo yak. Nagam kapas na one pa o yung mga uminan. We are believers will be raised from the dead. Now, as a matter of fact, we're preaching from the throne of grace. Throne of grace, but mercy seat singing. Kadita, ngam time singing, when I the lakat back on the Elikestan as it can takanake, aulia, full aulia, lalal from Gawan Nat. Now the lal from Napaja machine. Now, I some name kashaw. Now, can I some name kashaw? Kim make in the claim, take a one make last trying in Takanaka machine. Mole she passam from Kenya. Na mula singan di pa nitigan samram kun efo pataga samram kun yang resurrection singa fo na de maya sikya lakan mo ang kala kuminta ka samram kun okay mula ngai witness pakanten di simna ke kas mula kat na ak first yak ma singa line yet ni musinga line mula mo simla wit na pakanten ni mula singa. So resurrection from the dead sing a central na theology sing. Pintraksi matagal study of God sing. Kat first na mit na first lalangan inaksya filamu lutu sing. First singa luo. Komiti ki first singa luo taga namnas kan taga pasal la ktesh ip sing from the dead. Pag-usliangan. Mojak tigi matmi siya. Fosingal siya la foto alat nanak na pay. O yen, wala plunga. Sivin mojak tigi mi siya singan. Nara, mojak tigi mi siya singan. Champram kinfiya. Focus lang pa. I like salvation Ultimate o finchak la rapangan. Mojak singan para. Kat mo finchak siya la singan. Nara, champram kin choose eschatology fulfillment ng New Testament ngan na kapasya gitar kafakos ngan Jesus Christ akfon niya lagel molia crucified dead buried resurrected ascended fulfill diamangan na Jesus left local fulfill kafatolus lalangan masum na sikan uku krapa siya sikta na Jesus la daga dato kate lananon ka mo ito na malanan katay sum na ye pangan makatantasan mo. Naro, first na foto siya, nanak na po ay. Tayo si Pakyo kaya ipsaf na singan. Moja misya singan na lalat ka someone yo, mga emphasis singan. Emphasis, reputation, relationship siya matagal kaya resurrection singan. Like passage sa kungan si banakalan mi. Physical reality lang resurrection singan, art witness ka. Mesing ay iltaga usin na kaya spiritual renewal singan. Pangaka singan. Belgium would for loud, put their faith in Jesus Christ, Kamoliak, Misha Moliak, Pangan, spiritual renewal, Pangan ngon siya ilyak na yung God, got the Holy Spirit, Pan causing it. El som na yung kasaw, ngon na yung kataga. Ilyak na umat lalpungan, wala na ka Jesus promise na siya talingan. Nangyan na, kaya nga taga kaya, matake mo lost siya, kat for loud, lalpungan, ngon siya pa ilyak, Pangan spiritual, may renewal sing affirm na pa bodily resurrection silang Jesus Christ yan me namasing counterculture fellowship din na di masing tadi kan na baka tolla fe mo katagain pro ke fellowship may taga na mo bang pangke silang card may nagawa fin fellowship and mole yok siya in fact na mit in kalam kela mga akwa gitari Taga kaya force na todo singan na kaya force singal siya kat sum na kaya force la lang nak sa filama singa force singal luak kalam yang Theater ngasuntari ko actual siyaktari ang akwot na fin ko ines makrais elis yake
Kasi ni sa kalamyang, not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I praise on to take all of that which Christ Jesus took on me. Now, I think that did an upon humility si makatram from Gnipia. Not that I have already obtained all this. Tieta nga suntar. El acknowledge na journey siya Paul from spiritual journey siya bang. This is discipleship. You're following your leader. Now, siya na folk na again, lan masam from Gunya kesokas siya makatram from Gunya. If in layman one gamul we will follow the world. Sham sugoy me da kalamimo. When she was yellow shate ukwe malanfel. Council of the ungodly. Fellowship ungodly. Nakanda pa yun na shusta kang online kat kapasang nagamasing nagadin me. Journey siya badash kang. We are being disciple. Kat disciple yak faga. Kat the Holy Spirit in God. Kat ikesta proinas in God ke kaslala. Lamta gikas na siya nagat. That conform na kemalan God. Pangit relationship siya. Kung tigan taga usim mo siya get in the way mo, you have to make time in prayers, in reading the scripture, alone in Christ Jesus with man, God the Holy Spirit, refilling everything. Pangit relationship siya mga kuminanak yan. Taliya po siya yalla. Alak ko, el sumos na ikakyang mga na siya kang online ka. El sumos na mga dalak ka nila. This is a journey. He's still moving. Matching growth. El come yoke. Emphasize na pa humility sa lalpoling. He's not there yet. He's not balling. He's not that I've already obtained all this. No, it is not for total lala. El for total. El depend completely na in Jesus Christ. In other words, in this side of the house, we will never be complete. Put it like that. In this side of the house, where sin is always there, sinful nature, we will never be complete unless we glorify. Complete siya bagat ngetla. Glory siya bagat ngetla. Meshing te for si la pa an kasaungi ka te lo se korek malas fin fella singa na ke ma kawul an fin fella. We're serving the Lord. Kung ang itang na ke malang fella ngita mit nga pa na picnic tak la week nga. Som tu yakon. Kung ang loing ka na muli ni ko bang. O dahil kain fa mo molin Christian bang. Siya po le lakalami ka fos shemeda. Na ke fos lo tolu akalami. Somni ki magkikiyak mo. May tudi kikiyak. Pasikyak nga nang. Kadin tagalita na Australia kat siyon kel mo singe. But as long one of chisela kalami ka metal mega fostolungan. Hindi wala siya sa karapingan. Tatoksan ka sa mamalos. In other words, kung completely depending on Jesus Christ, not on your own effort. Papoli la kalami. We in the sanctification process, we need to really allow the Lord to complete His work in us. Now, you're in your own process. There's something like Paul, katkan nila, nakakilala niya, wala nang humble himself, ngatika yung mga sifena. I'm still being transformed. I'm being sanctified. This is a lifelong process. No. Not that I have already obtained it, no. Significant contribution mga relanas in church nga, di ba nawag na? Hindi nawag. Hindi na mo, nga para lamasing, siya nga, Hindi na. Hindi ka lang siya mga samram ginja, siya korang singal dolo, fasako. Hindi na proud. The only thing he's proud of is Jesus Christ crucified and resurrected. Napang ako may nanas kaya. Humility siya nga inain ba masing ako maske mit nakamuling Christian lakum. Kat titaga mo kat fast ka man nakawa kat taga mo kat inain kap ka pel na tayo. Na
Meshingen, shakpana transformation na keme, resurrection ng Jesus Christ, complete na siya. We are being sanctified. We are being set aside. Right, malan God in God through the work of God, Holy Spirit. We need to obey, listen to Him, obey. Kadin na kadin, sikat na nagamalan God, magayna. That's what Paul is saying here. It's completely taga keme resurrection siya. Mauliak sila naktulungan. A complete validate. Meshingan living up si mga kumaskan. So therefore, we are being transformed. Nakadinte ka fa mo, kat fast start mo. We need to humble ourselves. Ito lang kat sa fast. Humility si bang. Kat depend completely. Nagarap malang God. Kasmer gisa kalam mo, or if I already been made perfect. Yang nga akwot. Nothing ko siya mga Christ usitari. Ko actual siya tari. Or if already been made perfect. El someone piang mo man. Not that I've already obtained all this, or have already been made perfect. Siya tang asyong tari ko actual siya tari. Sakpan na tagal na kaya yes na kaya spiritual maturity siya. Completeness in Christ siya pa siyang ganyan. And so na siya. I have already been made perfect. In this side of the house, no one is perfect. Of faith siya ba na asya, lalong lakadila akfon niya gata siya pa. Glorification siya ba nga. Nara, yok siya ba kaning galam gala, we are still in the state of fulfillment siya ba nga. Siya ba lagpola ba nga. El contrast siya, may lalal from journey silang may Christian siya, which is an ongoing process. Na mesing ngayon, kadaloing na it's a line na get study ko, or malang God na get sanctification siya. We're not perfect yet, but kadinta ga upe na kaya or malang God in God kay siya. Bangay yok siya pa masing. Siya na flock na mesing ngayon, sanctification processing is taking place. Nal de mauliak lagan wangin ka taga iniyak na si kom. Para el taka na fa mo el mauliak siya. Manifo manin Belgium pangay skepticism marsh. Arto luto din Belgium lag Paul nga taga fa mo wangin. Siya wangin na minsan wangin. El te kachi. Papa na taga red fa man mo siya ngin. Nare taga na si kom siya ngin matching rejoice in the Lord. Line na get doctrines mataga nga. It's a line na get measure polilakalam nga. A line na get doctrines of sanctification siya. Pang masing kastan ka magana ba usi masing. Measure sanctification siya to become like Christ in every aspects of our life. Pang casing, pang transformation siya. Yok subelan taga ak yok ke force singal sinaga singal yung ak yok ke resurrection siya usi ko si mga inaksyo siya kat matkulu ko. Kat nof to na. Naro katagal na sa fan masingan melak kalamingan na finkoin is mga Christ Elisha ke. But I praise on. Tieta in ngasyong tari ka aksyo siya tari ang akwot. But I praise on. Nga akwot na kemesingan. Siba na taga na ke imetry mataga na ke athletic. Liksita in Belgium. Lord magin mga Lord magin me Christian pursuit na ke mafon siya glory siya. Ilsak pa na Lord magin praise on siya me effort. Put your own effort. This is how you grow in the Lord. You praise on. Kapkapet na. Keep on growing. God praise on in the Jesus Christ. Magayon na. Pangamas mga amat kaya. Jesus magayon na. Nara, kataga sampram kin mga nakyok kinagay. May Olympic nga. Lord makin masipang Ismian Games. One and one na Olympics mo written Belgium nga. Lord makin kasas lang nga si bakyok ki kasas sila mag Christian nga. Elwapan na. We need to continue praise on na ke in mata ke finrak si mata ke wen natal ko matlango si Jesus Christ. En magana pa usi
koising na imitringen gometaga die kongan suga ke shikorin sapta ye fasong la from lead course walil sambram kin running to win a prize shikorin ya fasong la from lead course inaksha fila fosing lu taga me fosing lu jena kalam me yang anak would na finko ineis ma Christ Jesus in eis yake na finko ineis ma Christ Jesus in eis yanake to take all of that for which Christ just took all of me, to take all of that for which Christ took all of me. Bange o yesin tang si bang yak Paul na ke eternal calling sing na mes initiative patagang Jesus pa execute matching up Jesus in Banglol Paul on his way to Damascus or it must up the year in conferred matching at the guy underscore in underline a yokshapen pursue and purpose in call si matagan na si kung da kung fakan na ke mon life ngum ta ke ye tagat kalim ke la general calling sing at the guy me we've been calling out from the grave if I got fat mo calling from the grave sing man kat na fon na mi siya eke karta na vinen mo yak sing taga na siya scriptin pakotin kat pa initiate ma sing pang general calling sing now of course snow mataga preach the gospel sing taga as part of that kana ke initial call sila Paul nga taga na electing winning with Christian Jesus initiate this inu siya election siya mga taga na ke el na sila katlan ay metiki man na kayo arang asipak kalay mila if nga ila taga mta samrang kun ma lan may ngay walk away may nga leproy ka lang nagawa katin siya in manalan kat paus mo sila nga ay nga taga mta lita na malan may pamali nga walk away ingay na nga liya na ke me kat samrang kun niya experiential witness siya may takyan siya tamlay siya tres kalinga akalim mi meshil experience kanga ikail it's not intellectual experience mga na experience kin kaila sing which is really teor malan may te kay no malan may kit ni katramang kit ni lan may mo yagina kit ni sing na parang amta ke ma sing men te malan ka na malan may dapat ka fosigat ni masing nga ra kat tinga samang kin mga akay kat nage call sing to take all of that for which Christ took all of me. In other words, that's some siya na masimata kang pangako minanaskya. Believers are called to actively pursue the purpose for which they were saved. Opo dil from kinyo. Siya siya kung mawila. May siya singan, may tulong lalkos. Kasi nga lalkos nga kinong preach the gospel. Kung nakawan ka sa fellow taga na siya, therefore go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I've commanded you, and below I am with you to the very end of age. Great Commission siya ba tasking community. Manaka walsap ka. Nakatita ka tigin yang pastoral tarik picnic party fundraise. Inrek mo tarik warong mo. Kataka in sam may tanda ka na kaya mawala siya. That's the calling. Pang masimatas ka nga. That's the calling. Nakatsumak siya feel na kaya for siya yan. For single tolu fale. Wait lili. Matia nanka tanga si fena stari. Amasifan na ngara ngamal kan na maman antuku saplakot na ke mama anmit. Nakadalita na pen na person athletic mindset siya pang. Brothers, I do not consider myself yet to have taken all of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Masingan taga in kalam ke. Sipa na fucking si pasyalal Paul lail timail fasail italailin no. May tili ngatianan ka ta nga si na a star
Brothers, I do not consider myself yet to have taken all of it. Paul at Tracy Messingan, Shakpanaret Makin. One and language like gonna get familiar languages. Familiar languages. Messingan, get show, get brothers and sisters in Christ singan. It'll show it magan language and get Messingan. Get closeness. Uniformity, get relationship lang na si matlal from the way it's brothers. The Lord maging kaskin nak yoke unify me bonding image si matagal na ke tal tu ko ke me lal from si fan na in Jesus Christ. Kung me loin ta na me and what ta gane wang kat factually no pe ke matching. Pa mo lal from si batas ka. Lien read de sim hilal polling. And purian and ken pa factually ni. Fakon and wood by purian. I'll just some saying brothers, indicating brothers, indicating a family bond in Christ, body of Christ, within the Christ, bang a church. Model or Shiena, I'm talking machine, when bang machine and non go, they mark non go, Jesus Christ, pa in a good nuclear. Bang machine in a good nashka, Jesus Christ, Papa some from Gunner. You don't want to know nothing but Jesus Christ crucified. When Jesus Christ, Magana Bakan Moli got low. Now, if pa katasker life from using unified in one panting sima Christ using a mola like in life from Take. Long shit the guy. But that's the worklam with our look na share. Eternity is about asking. Moon ma patpachin lik facility glennon out na kilan mit clash na ke clients up. Kat mit life from me. Kan man alfung ni. Panga o ma faucet na siya niya. Leisik na naurek na. Leisik na som tuon. Brothers, I do not consider myself yet to have taken all of it. But Lily, this is a bonding family. Kanin may edify one another, lifting one another up. If kadarangan man kat nga tali saksi Jesus Christ kayo crucifixion, death, burial, resurrection, ascension lala. Elements marek ma gospel sing pa us aning kat nga long si pa fin saksi no ma chisel daga misya kaya. Nakataga mo kat tikan pangon pa kat brothers and sisters in Christ. Palong nagpok mas marek mga. Esum tare kakikain siya nga siya. Mesya kadash kaya nga Pang kikiap lanen wot ni mo siyang. Mait nga, klik nga, tas nga, mait nga. Kata mait mata nga ito, dal mo slepen. Nagkakata di kaya sa nga nagamta, bro, read Bible na nagawa, nga nga itang dana, tiyan na we. Nga effective ko yung mamait nga, nga ukay Jesus Christ. Papo nila kalamin. We're not there yet. Tayo kalam na siya sila, masiwas siya ba na nuko. Na even Jesus said we God, siya ka in line God. Kada fact inaksiwas siya mo ito inta ka nag-emow siya. That's what we're doing. When Paul, yok na Jesus ito ka nag-emow, laksiwas siya mo ito. Mawul siya makana ito ka ako klan. God through his son Jesus Christ. One na pa yung mga uminan siya pa ito ka. Siya pa kinek mga. Saksi na pa yung nag-ukayo. One masyaya. Broy, kaksigin God, finsak lalal fungi, referring, pang makadara. One ma inagan siya creating taga, usya mo, panang Jesus Christ magaling. Nara panting siya mataga kaya, me, factual Paul yung nag-uniform siya nga, taga, pang ating Christian meta, pang at sumdi nag-fukta lang church, Jerusalem, may nga kaganan, nga kaya may nagayo. Christian, mentioning emphasis la unity, mutual support. Mutually support each other. Church kena ora aluane lom sherne na purene ora pok masha. Chikelia kiki aplashna. Chikelia kiki apin ort malashna.
Gosh, long she kimakadashken. Well, mit perfect. Well, na país is perfect. I think kung matrupusi. Tagara si fan lang sinom si fan na ke akwaklan ka. Ya pung na nalalap pa na. Taga marsh was la si fan ay ni kun malan ka. Siya taga kalan ke siya tes mga saptan me ko. Fast long dolu. Itakle nan kawos. Payapal si fan na finan fel. Wangan soul ke. Pamasi mata ko 2002 na masing. Ngay kaya nga show na phone nature masingal siya nature translation kaya Kashmir kaya masingal siya pa nga display kaya luosin mga display ya pa comedian lang siya nga makina New Revised Standard Version na we Good News Bible siya pang today's English version pangan translation luma mit America makina if inkumsum na kaya translation nuangan na spirit soul body na dalar magin translation nuangan usil lang sa siya nga sumda na manuwas talis lang nan kuwas soul siya talis lang dan te kanor magin translation luo akluwa siya nga by design by designation of N-word. Man makikiyap siya pawuta, makuluk siya. Alda na force siya kung mawo siya mautaga na siya mata last meta. Payapal mata siya last meta. Itakan na siya mata last meta. One and force lalos. I don't think so. Nakifukunan lalos, nakimas lalos. Fikla. Compare na mga consequences makatiyan na misyengan. Kanina in one upon we're not there yet. Tasakta. Kikiyap siya nga far away. Apostasy siya siya. We're falling away from the truth. We are falling away from the truth. When kadisala Jesus Christ, section akluo. Now we are not being men. Kapak na. Keep on growing. How can we do that when Jesus is not around? How can we? Nara kataylik lanen ken purian bangan. Kataka fat mo meshing ongoing spiritual journey siya nagame maturity and perfection siya and it's ongoing. It's sanctification process. Tamasi mapolil taka samram kin na el samram kin Christian early Christian like a unity siya fun. Mutual support. Mutual support siya. Diba? Church la sa haskya. Katautak na natin. Asamati. Inchefaleti. Kat mo pa share station dalan. Shefakan. Kung pa mi chef in check siya. Biya mas makadaskam siya. May ito pa siyang kaya may nga pa wuk-wuk nga. Ito la tafong na mga dala wuk-wuk na nga. So, we must humble ourselves. Kanina nalin siya pa siya lang naging mga tafong lalas nga flot na rin katingin. Poli lakang na may karumikos. Fosing alagos nga nung mekos. Kanina na pa na mesingan katineteng masih katramram kinja fosingon na kisingal siya katinale liye na pala chiser molia misha molia pause living up siya lasing na magana pa na kaling follow di machaya na papa sinesi finan ko sa yung sat na spellom diki lutuilan mait ngan kindly wangan na pa pelle lo stollan som pro shook mangen kalim kay molkun ni med ineta molkun and be the message alalda ka keu ke kat ke mengen patlak na ge kafamat ta ka ushe maslas na shit machine
One uniformity ka makadashkin. So meshing we need to praise on. Our praise on toward the call to win the prize of God's heavenly calling in Jesus Christ. Padaga kebe, fosikashingen, singalakos. Ngakwood. Ngakwood, nakish, nien, soon my song, lun, thankful lan God in Christ Jesus. Our praise on toward the call in soon. To win the prize, my song. Lan thankful lan God in Christ Jesus. Our praise on. Meshingan, shibana, poli shibana the gore, magani machilan, cashers, Olympians. This phrase, man, a continuous, determined effort. I praise on. 1 and 2, Meshingan, continue to grow. Keep on growing. Praise on indicates continuous, determined effort. Kung titaga, push like a shenry, auliwanam sum. Shipper government ne shette nam daga shipper. That's not growing. You're not growing in anything but worldly system. Mashing a shalak, mashing a crucifixion, death, burial, resurrection. Jesus Christ, you continue. Raise shibadashking. Nagadin ample humility large agadin na Paul. We will never in that perfect zone, our perfect shape, fun na pa Jesus Christ. Kadin etay na ukal Jesus Christ, na fun na masing. We are to keep our faith toward that goal, that race. Figure us masing. Te kung kalday nga sumrit pa ba mo, kumaki, kum shrela pela, kum esti, kum sang malan kada in metikima. Te ilte taga secondary. It brought primary ke mo lash, priority lash. Pursuit shibang, kadinara me vigorously. That's meaning sang kayum na fun na kya. Bang. Nashibata kata na me shigatashkang being sanctified perseverance, doctrines of perseverance shibang. Malu patering yan doctrines of man, sanctification, doctrines of perseverance. Malu nga work any nen. Malu by chikyaga lakum dead or glorified. So Paul may commitment, faith journey shibang. There's challenge ahead of the journey. The fact the asmet, direct asmet shimang line of sight lakum pa fin shaksina. One mashaya. Line of sight lakum ba Jesus Christ mukayna. One mashaya. If you malan fella na kadapatatya. Alright. Toward the goal to win the prize. Ultimate purpose of Christian life in context na matching about me. Kading to the image. Spiritually conform na me image of Christ. Ito ka line na for singaw magatakalin me piang power of resurrection for singaw di magatakalin me. Pangin machine. Jesus magkanapakanak시wasigat ke mo kuluk시lash. And therefore we can win the prize. Prize mapolilakan me tena sakawi. Imperishable. It's imperishable. Siya koran ya for mo megatakalin me. Na price siya katkalan na kumunaran makunuman obedience manda. This prize will never be earned by human effort. It's a gift of grace. Gift of grace me mercy seat of Christ shibat from gunne. Measure prolongan el symbolic na me eternal life and fellowship with God. Mercy seat siya at silia eternity pag from mo mapatpat. Grace siya is a gift. Symbolic na game, eternal life with God. That's where we are operating from. Throne of grace. To win the prize of God's heavenly calling. God's heavenly calling.
calling siya may divine calling bagadash kang. Even sing na divine invitation na sin may ito. Like eternal life si bagadash kang. Glory, eternal life and glory. Messingan siya pa na upward, spiritual upward, nature in Christ, Christian journey siya entif nget na sideways and looking upward. Megadarang storing up our riches in heaven. Bagadash kang. We're not following this world. Ephesians chapter 6, singalal ko sa kalimit, God's sovereign choice and purposes. Papolid bro, kaya may talad from yun in taga nag-finshak nag-planching. Ephesians chapter 6, singalal ko. So what we're doing here of God's heavenly calling in Christ Jesus. Pangamasing ponla, underscore ya, pang-important nan central and messaging about Jesus Christ. Christ in believer's life, discipleship, become like Jesus in every aspects of our life. Wangan masyayan Jesus Christ. Heavenly calling in Jesus Christ. The calling, call, prize, all are found in Christ. Mana ke watagaran Christ. Pang tawag sa siya. Kat disconnect ite kada na vida. Kat taga reorder siya bang. Recreated order siya bang. Mesingan siyapat siya ba Jesus Christ. Katingin na taga patatyang nagemasin. Ito element ke gospel siya. Crucifixion, death, burial, resurrection, ascension. Completeness siya ma unify ka din na ke tang siya nito na. Ewan ba na ilala kung may fingat matake. Line of sight sila kung about Jesus Christ on the cross. Ngat lali suffering la living cross pakadis me bread na kopsing as often as we can. Messingan inakas makinyagat la me Jesus lalay get finchaksin but at the same time line of sight la assume where he's standing at the right hand of throne of God. Kadindi kayo klana, kadingat tali glory siya makadatagang pangan. Oh yes, katashin fulwa. Tais may sacrament luo mauta ka na siya. Siya ba, Lord Sapa siya na, siya ba, water baptism siya ma, katram-tram kine, tram-tram kine fon na peke, ma liquid may taka tuk na, nagkaya obedience, nagkaya oyang, inakas makinyigat na, may siya katashin. Having omnida de pangan makatram-tram kine. Katyan ay loss at mango in Jesus Christ. Kataga sambra mo, may lalal na. Planchingan matagaral na. Who cares? Kung pa may javin shaksin to samtayak sila. To akala niya may paralay tawi siya nga. Self-glory bang. Kat man ka na lang, may chima, min siya javin shaksin na pa ng sambram kanya ko. And nakatla in the presence of God, the Holy Spirit. Ilapataralaon sukuha. So what? Glory nga taka self-glory. Parang siya may namising. Kadinan mo na Son Baptist. El Shikeni, Jesus and Yokali in Lord. This is what we're done in Christ Jesus. Pangay, Jesus Christ. Maganda pa yun from kinyak. And maganda pa yun kaksa kinyak. Jesus Christ maganda. Megomerelan sakawul Ezekiel mat sakawul long mga fat na siyuma Ezekiel mat talent prophet si bang o kachimenaw mat sakawul long mga fat na siyuma pangan humility si mga kuminan hindi nagkasampram lagpoling nakil Ezekiel nga kat humble ourselves katinanay kong God katinanay kong katikain phone na nanike kumuskat sa ligyan siya. Jesus Christ maganda. Rejoice in Jesus Christ. Maganda. At suminak siya filain, Michelle Tamalil. Posingan mo ko sa kalam niya nga. Kaya nga, lalakad siya siwas na, nanaksifan na, ako was fin nanaksiya na yung katay na ma, kadil fa, waya pa fakak masingi, na siwas.
Meshingan. All of us who are mature should embrace his point of view. And if you think differently about some issue, God will reveal this to you as well. Nakatali na get some from like Paul and unify with the life from real when post like lutut kiki up out of naki. Talda rana may lutut chin chik pamasing. Mataga some from ang itasaktang it on a poil nakat in the back of everything. Nanak mana shilang chasing in fact na nakadin willing to give up. In Jesus Christ pa center stage lan managayo. Nakata shares when I naramo. Kat pa min jevin chak sine mo. Katram gin get for singing na Jesus Christ magana. Managawa through Jesus Christ. Naragataga din na kaya oh yes in my taga. All of us who mature should embrace this point of view. All of us who are mature should embrace this point of view. Kemainge lelakat seswosna in the lakshifan. Na finally na spiritual maturity nga ba po lelakalamin actress like that nga context na Philippians maturity involve understanding. Understanding, not only understanding but living out principles ma taga Christ. Metaga ke Christ ngan humility lalan self-sacrificing. Pangamashi may usia uniformity in me for those who mature. May mature matala ke ako kan kat nganin kalam kala. Elosina nukay ma Jesus el akiatar. Humility like Jesus Christ like kat sifen al taga na fela. El dana wat na may kat elukay ma kat papa la kalam el kat sifen. In other words, he poured out all this just to become a servant. Pangin humble humility siya mamat nagawan di yok na nasilo siya kapat kalalad from ising mature should embrace this point of view. Na meshingan mat nagawan not Jesus Christ. El humble na mepe self-sacrifice. Me self-sacrificing el den awaka el sang na fon na may tatagamit tagad. Na bailara na sin fela na fon. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Kada sang na fon may tatagan na yun. Na kaya nga ako may takalal fungi na kaya nanak na simat. Jesus ran na siya. Kaya rawai pen na may tatagamit tigigat. Not a false humility. Tagadin nila may ta inan tagamit tigigat na kaya meshing. Long sisibang. Naro. All of us who are mature should embrace this point. Kataga sambram kin me living out the principle of Christ, humility and sacrifice. That's when nage Philippi luo, first megos nagalikos. Philippi luo, first megos nagalikos. Nanak siyenge inan inkobos, siya pe on in Christ Jesus. Siya Kel matay naman kad, tiyanan kata malal wena kad siyema insuko. Al jifen na akposisyal yel, nakumeng laman siyemait kalansap, ta el orekla in laman mait. Ke kunaya kia ke leloy na siyemait, el jifen na akposisyal yel, lakos neke misha man shaksi. He poured himself out. Te wakan mal God. Ak posisya la tagana ni kel akos ne ke mi chefin shaks in. Pange mature lan matlal fungisya. Pange na kaya kung mata ke principles nga humility na ke self-sacrifice lan Jesus Christ nga may chat na kap ke ma lalad fungisya nga they're growing. You're gonna end up encouraging them to just grow. Masih mga taga-lining pa, may cool may talatafong lam, that's my point. Makarangin na pa, tik force natas ngayon, tating nagalutik, that's why I'm so
taka declare the tikikiap. Makuluk siya patagay wota. Pakia pagat na masinin. Amata yak ke masin. Nangena ke katiligas na nasigo. Ngandiya masinga katloin na wang na pa matafong deke. King James Version line versus King James Version original language lan en ko sa daga na mana phone siya bakatas ken. Panganoya siya makatan naksi fun. That is the only way we can grow mature in Christ. Bible matters. Panganan siya makataliyak na pa humility, self-sacrificing. Wangan siya matagawot na. Mat nga siya valat. Mat nga mamalal talbak wago. Narakat ng tapan na siya, palaking mga. Naingin na peling tuwi. Peling tuwi masin. Peling Jesus il faloko. Center mass na gawit malan mat ko siya. Te mat calling nga. Jesus Christ makin. That's how we mature. That's how we know Jesus is center. When Jesus in faloko na kaya, makatash kaya. El pa nan from kanya kimit. When el magana pa ako sten som nevin shakshina. El magana pa kan molikatla. Wang machay. Nasilpa na tago. Point si mapodil track ka namin ng peme. Pursue sino may tago me lenetal Christ. Pursue of knowing Christ and the power of his resurrection. For siya matisingel si makadakadayatarya. Maturity siya nga, it's not about age. De matwa pa siyang niya. De. It's about spiritual growth. Lagom egentiging kapasta. Kung di na spiritually growth, ngani kin na ifo. Siya na siyak siyang pra na siyang ka. If they get na siyang tayo, obedience, maybe. Put God first, maybe. Loss. May ngayon na mga wangan na pay, mapayikat na siya. Dia proud dilasyo. Pero, once again, renewing of mind ngayon ang tagan. That's how we keep continuing. Rom singa lo faslo. Katiu ke makakwakan fail. We are being renewed by the word of God. Nasipa na taga lipan. Kada renew fagage makikiap si mataga wot na. Katik. The only way we can renew our mind is Jesus Christ. So like Jesus, nasin mat ko siya, lang mata siya. Bible mata sinata siya. Panangan siya fun na may usya ka din kapasnaron ka. Mapay man ka magayon. And if you think differently about some issue, Paul acknowledge masingan. Since we are in this sinful nature, i-art now to all utak na nakinpel na kayo. Kamay ma-mature in Christ, usya may humility, usya self-centered principles mo daw kakakostan ng Jesus Christ in panalos, elos pa kain samsam na polling. And if you think differently about some issue, yeah, samsam like polling. They'll acknowledge that Christian community, there will be different opinions. Namasing ang taga-sikya na si Jesus in his own 12 disciples. Arspait siya taga-kikiyap siya tan, arsikya na siya. Sop-sap ta siya foson ko sikor, matlan kat ngan taga may kaksaking ka, inalo na siyang kata, siya we taga siya tan, we pen taga. So this, on this side of this house, on the side of this world, there is war, spiritual warfare. Kading kalim kala, kat pangon kat magat community lan church, kat church, body of Christ, tarakta yars, class yars, utak na nak yars, kain mind sikyak, tarakta. To those who mature like Paul, pangay, trampam lomo. Inay, pangay, trampam lomo. There may be different opinions on certain matters. Meshing and diversity of
thoughts and understanding kemalan God. Rome singela ko sils mosla. Paul, ilakalim me. El akalim ke Rome singela ko akalim me different me views na get dietary laws na get sacred days mangan. Na mas ma yok siya ba me approach fun na ba patience and understanding, encouraging unity despite difference. Kaya ka na Jesus Christ pa kiya masin na sin Paul na taga akalim na sin mat na kayo. Differences kanin taga me patient. Love is patient. Wisdom, understanding siya matagan ka siya ngay, katindi molkin pa nage, o yamay taga, kakain pension. Asutak na naktaga, kata is very unnecessary. O kata may naman, talkinahin long niya kilda, ngaba, self-centered mga. Na as of metropole siya, may call siya, you need to have that discernment, kung nga, misla, piya ke payabalan maksamram kanya ngay. In a loving way. Popular makin reference Rome sabta sila ko siya. Different thoughts, different views, different mga niltaga na siya ko rin singal dolo ako singa alikos. Patient. Ito ka nagyamangay. Uy, bangay approach lang disagreement nga. May siya polil kisiga nga, iki aki yung matilal fung nga. In unity fund, ito ka nakikasya si fund, napasa si fund. But of course, we will, on this side of life, in the side of this house, we will never get to that. When perfect maganda, harsing ka siya. Tamasing ako min kalam kala, elo siya mature. Ukay Jesus Christ pa actually was siya ma. Nagkapensin, wana po nilorang. Nakatagak siya fela nagka fosing along course. Usiya intari siya na masing nga. Kating siya na taga, lutuin no ilang silang kad. Kataga nagka fosing along course na pangan. Masi fun na. Yan kat suntari lalakat in fact ganek si fun. Shaklok. Nevertheless, we must live up to what we have already ordained. Nababa na nga, nevertheless, el siba na taga nagyamtaw kyan sapta tolo nga na let translation sum nagkakalyan puksing sapta akos. In the context lang, Philippi told you, Paul discuss pursuit of maturity and call of knowing Christ fully. Now, nevertheless, nga succeed. Previous challenge, failure nga in sum nagka perseverance ma. Kadin me Christian walk. Ko masima podil musika simlan nga nake kelation ko fosya, where believers are encouraged not to grow weary in doing good. Galatians chapter 1 course fosya. Believers are encouraged not to grow weary in doing good. Nataga akshaf ye meshingan. We must live up to it, what we have already attained. We must live up to it, what we have already attained. Pang standard expectation na sin believers na kayo, fellow. Spiritual maturity siya pasang yan. Conduct as Christian. Spiritual maturity siya Christian na kayo pangin, maintain, kamula. Kadin kap kapat na. Kadin me, keep on growing. Mga masing. Living up to the standard. Taka nakasimlal, falling consistently throughout all the letters. Every saptagos first ship. Ilakalim na mo me, it'll urge believers to live a life worthy of their calling. Pang. So in other words, we must live up to it. And reflect, measuring again, doctrines of sanctification. Measuring, believers are progressively in pursuit to conform to the image of Christ. Kadintaga when alaman Jesus Christ. Pang. What we have already attained. Shibanataga.
Mahikat na nasyumtaringan in chibama in progressive forward, in moving forward. Keep on moving forward na mahikat na nasyumtaringan. What we have already attained, in other words, keep on moving farther up. Pangamasing complete call si mapoli lakalim Christ likeness, spiritual growth. Tagada na concept siya na patagay. Siete sun saptan me ngol siya. Holding fast to what is good. Mashing el fact na bayok siya building upon the foundation, faith and knowledge. Faith and knowledge. Mashing Maurik Latari. Kadin matana ke Maurik Latari. Establish foundations in Jesus Christ. Rather than becoming complacent. Kadin moving forward. In spiritual maturity. Become like Jesus in every aspects of our life. It's a moving forward continually, vigorously, in humility, in the presence, leadership of God the Holy Spirit. Pangay finchaklan, masingan, keep on growing. Jesus Christ magayon na pakainor. Siba tagakaliminasin matlas ko sa msingin na. Since 2002 na 2026, yeah, long alako sa na msingin. Kador makin watered down singa we're never moving forward. Di isfisingan. Nakatlik nata sa nakalakad piya na kemising. Na oye si fan ng akom grow, mature in Christ, become like Christ, katsum nage. Babal ko sa English, wala yung satya, katsum nage, babal matal, kekas ko sa. Pangan source lo yan na sinmatlas ko sa. Inusya sanctification process, perseverance, likeness, become like Jesus in every aspect of our life. With that being said, kalala ko lang malap na sinmat na kayo walas ko siya kasi at si pange, katlien taksis pamdak nukla penge, snow, mapay taganget, inan ka proy lawusan, ila asma, inagaling proy ka. Pasak na mas mayok sa payment, karin fulok, isus na kangan man ka. Aulia, kalala kung isus na kangan man ka. Nagaling siya masyas niya siya. Fulok sila nila mga bayan ng proud ilar. Wait kung dal po lapel nung nage, wang, or malang may niya wang siya. Amatakin mit. Fashing nga tol lang yun. Masing kasaw nga ba yok siya mit. Wang and mafela isang kanu siya, may siya wuna siya kung. Siya in Jesus Christ. Fingat ka so-called wana meton ko tungo tolu akalim. Come seek thy kingdom first and my righteousness. Everything will fall in place. That's faith. Panganwalay lang ang God na si Kum through His Son Jesus Christ. Namanas, nebaba. Ba't kung daltol lapelum dal lititik natas nga dan follow Jesus Christ. Kulong malap God from nagawa God bless you and your family. Ilang silang God kada flow. Iba na repeat from no check ya. Kada tang daga tamol church kala akta ya tempel la nga finjak main 7 me Central Time 5 a.m. Pacific time. With that, kat kulong malap tamol stress na flow na pela nga siyun kulong malap ke managaw. Kaksin God, kulong malap ke Lutina fanen si makatip siya laki autolusumla. Matla ko swin wikat kim daw ka fanen ki passing ko siya akla nagfaksila ka. Komene namin margin siya kin kastan God. Malakin kastan God. Nara ma phone si ba may isa. Autolu siya pa. Kunokon nagisette ba ngay. Kumbinsom nakita wiya. Machetu yak na nitolu yan. Autolu siya ba yun na yakin sang akataya malitut siya. Pangagata practice ma. Oragat kuflaw kakat lagi kastan ka ata.
Na panangara ala na kaksyakin kat na bay. Kiproy lak tople. Abang utam lipat. Nalial men. Ngay tala pangima. Simakat papay kikatinaske. Meton gos foston ngol dolu. Sukmet tokshalan kada maswaswaslal. Pange fosima. Nalwina. Tingin sa alwina sangsil damalipan. Fosima. Nalusay sinasik. Talik wiyak nga. Kawiyas nga pa. Rom singalu fosingalu. Mapanangara. Nga. Fast na medin ganda ka. Aklen ko usma ta gawi kataan. Arla na yok na pasipe. Ngan ganda ka relak kasin kaksak lak na sinkat. Kimatutising. Kustip sila. El fakla. El product si. Mantin na si babasi pe masum na wot. It takes some humility. Audacity, boldness. Lan siya medin ganda ka lemdalak kikainin mga. When for, persi ka di kesa na kinetsyan kate aksyo sila papanal da ka luti ka sanctification jing. It's gonna be very hard. Ay kek na, mafakya igastabela ko. Skinan ka masya nga who in his or right mind would have the audacity. Ito la church na phone siya na phone siya vinan ko try. O kanda ka fakla masya nga kipayapal si product si Madrak makindi 2002 fanem siyang. It takes a man of God to do that. Roma al gusto ngol siya. Finkat el wikom gawiya. When pangay ma elaske. Som na Israel. Som ludut ke payapal. Som internship ko siya. Kanin mange. Na alfakal pe kamelel. Ilange. Paul Sivena. Managa kamelel dalke. Fakatan matlal matmatsi. At ang kalye met Christian as a chief prosecutor. Why ngan God? Kain revelation si Malsaman nga ikek lang mo kayo naging ngan God. Nga samsam na sinmet kol. Nga nakinla ko marafak ya. Isom sisla awal ko sinagising awal kiyorek manatuwa silom. Ikin matsapo si. Na kung may ambassador si. Kung senator si. Kung advisor si. Like Kafanama. Kachachi. How do you do it? How do you shepherd your sheep? The sheepfold that the Lord entrusted in you. Let alone the whole island of Kushai. How do you do that? Wala wangin na pa kumta silong kumintim ta. Kaya polisi. Aksyukyatin niya mga silang kat nga. Ora meta kuflata ka na ke. Skinan ka makatara ki mga silang kat nga. Ikat prostitute mo siyang. Katara na at kalan sa bakat. Katiya. Long malutut siya matamalipan nila kaya katayan siya nga. Paulin matayin prison. El lukla. El dana. El making in fact. No, he wants to preach about the crucified Christ. Skinan ka. Siya kung kalansa po. Siya kung pursuing it now. Kumagana kan otayla. Alo malakos kilensi. Kum kitif kalen luman. Aşke met on gusto ngol dolu. Suk met toksha langada maswasoslal. Nga ples na pagi malutizing eh. Ako lang malap na singkat. Nga ples kasi ben. Pange mga asro.
Ngashrumit ma bayan na pa si nagimalan ka din daga tafo. Anlo. Pasikyak ni. Pangamit nga kinuditalik na tika. Dan kiyak. Siyawla ka. Ako lang malap na siyum tamlala amban. Kebe faklala lurik magunpe o yesi. Piengel first by first biblical observation. Elsepe hermeneutics na kayo. Theological exposition ni Lorella. Nga ni kesa na sila. Inganda ka adamantly, with boldness, dogmatically. Academy, revelation si may dakyan na sila ki si testonikal mi kastong tolo. Nga fakla, yofong si kamen maange, long na mabasta mafakan. Siya basta si kumfakan, fakinil. Ilpa muli kumleo. Ilpa sip-sip-yak fin-yak singe. Kakumlong sa clay relic ma singe. Man kung finloang na kaya, luti singe il takada, elinfoke the illumination of God himself in Jesus Christ. So that the truth will set you free. Nikina mga kumlupusiyang makinayak sin ito. Parang hayangan kaya I am so blessed kilitizing Na panangara kita kalala Elric magun foretelling Kaslan kada nagipolil Rick makun na sinmet Philippi Ilya siyang tukune lakalemi the buck stop right there. Tui. Wangan excuse kan jud barek. Patamali panil tagakata yakeng Na panangara tako na shish ka din dila. Tepe na iklegi myself aka. Kika samram ki kap kapak nge. Kung filoang laki ay salam nga limek o simal samram gune. Fasingal siye. Kastak chikanta ko. Narun mo ito folok pusye. Alal. Elena unonin ko matal sima ko fasorolate pasal tetsi na mamamisya tekan mula molyak. Kumasyengin. Fakain siyo mingin. Kumasip-sip lang na kisang o Saloman. Kumasip-sip lang na kimamata sima uriklawan ng kalmiyang Layang si mga askya pa, angkip screenan nga. Payapan mo tayo kaskusay. Pangatay pipe. Naki, mantika nga tanya, mga takoki. Skinan ka layang si nga, pel tolo le, takoki 2002. 2002, na pa, format niya ginagi, tichido. Disyak pa na tafong le. Pangafakim daw kaya. Kasngi horror. Sisiyang na kaya. Isla warang rung kuluk mga. Ngit share mga. Kasyar ngit. O yan kaso rik maganyak kaya nga. Pa-water down siya nga. Narang nga taka-fakim daw kaya. Nakita mo lilipan ng fak nga. Met maurela. Institudia mga. Nasin we si mayas nga lime koron kosit ko salkos wota pamatam singin. Sumta samsam na siltan. Den fakaltalek. Den fak kikata mausiyaw nga yan na sisnum singin. Den samsam. Pailang singin ang kananale. Got they can't pretend like it doesn't happen. Tang lentrin mo ito kaya lo sito. Pao siya kulukoy yan Na product siya nga kung finak mo siya laki Kumitala. Etepe na wukalan sa plumo. Netigat fasilik finan yan Prestan siya nga ang nasik. Elpa prestan kaya siya.
In fact, nag-send daria. Atikin, kumitala kumke fan na pa kalamin na nakmana slom. Nakipasta si ma insinakle. Ako mame, kumke fan na pananak mana siya. Nangawawak. Thank you kaksinsiyak na upe. Kaya for life, awan mo tram-tram ke. Umin nga liye ke matak. Kisinakle pasta si Pevinen Devansiak. Ki 2007. Nga liye target spirit na ng Devansiak. Kung nang ka upe masikyak ki 1988, ke target ke iplan at the decision, damla lipan tram-tram ke nga ki walk out siya. Kat so na falokle. Uya na naklasan si matuyas. Kat nakalensap na na musing. How do we do that? How do we do that? Agat malan Christ. Pangakata oye makata ka dikastan ka ata kayo. Kadinta ka kensay kat likat ke. Lima masikyak na sinmatlash ngayon. Kesikyak ke 2008, sinaklalan basta si Devansiak ngayon. Ashmat shupo akus wangan le, right? That year. Akan faginiltal, akan fakkelyak lalala aso yepe. Amit loke. De pat, sisin met shupo lash kusayang irelikin buelal. De pat, met shupo lash Devansiak ngam daw wangan le. De pat, balik Devansiak ma sa falin mo kay masyangay kasi wangan le. Mana nala na fong ke kana Ocean Temple si Devansiak. Pamalo siya. Kat siya daw fuka. Kat lemel. Tikin lash ni. Palan pel siya flok na ni kaya siya kat fashion ka ni mising. Kat lemel. Siya wangan le siya. Alakan na wela. Yatolo tari. Kung ka mga naksasak kikalan sa psing. Ngaliyak na pa-crucified Christ sing. Ora tamang lipan kita kanda ke fasinga aksinga usinga. Sam kun sa file nga kuminitay maganayin in Christ. To merely know the facts and doctrine, kati no realize your relationship with last year on. Messi po lang eh. He wanted to experience the mighty power that raised him from the dead. Manila tala ko kingan madal pa tako na yorol nga. Di ilma kamele lelotia. Di pole ke personally experience. Ilan fast ne ana ke price ilan mga dalang dang siya kaliming. Kingam tan sing. In fact, ngamta pray ke was anan we ko was pena fellowship. Siya sinsi. Yurin kat papa. Kinga fast ki fella sing ay tatari lang Or pena Jesus Christ, the crucified Christ. Paul Elketa, what does it mean to be suffering and sharing his death? Patam li panel ko akatay united with Christ, trusting in him, experience his power. Manilak muli yak gimisya. Ali ke faksilal ki aysel amal megos poston singal siya. Fak mo efa oingi. Ke kaslak siya falali ki aluk. Efa ti folok na yuruk. Wangan sipe. Efa ro mga langsi.
Efa me kap kapek growing siga tram genge kap kapek in ma nga sapay lang ke. Na Eric fukya nga kung fin de kapek. Ka Eric fukya ka din kapek. Ke Joe valley tek lagi babal sinadas nge. Itek la section akluo nge. Li malutut nge foretelling. Katitakan ke motivational speaking. Orek magan kaslan kat. Walen tayo break. Simus na tayo siya nge. Kaya mga siya. Ngam tayo lomo. Uno. In fact, ik wala na lang kat. Ngate kakshigin niya. Tasakta. May kumaskian. Orek magan. As a pillar. Anak ko experience pen a resurrection jing. When nga ko aske tamaliban naman ke sinful world jing na fashion ni ke Jesus Christ harmony jing orekle kat sum ke regeneration na ke resurrection ba kat finrak na ke Messi tamaliban el fakpianga Paul el tenorela mo lorela. El check na prison. Keep on pursuing and pursuing. Walang sipel makademo. Mapaplatari. Ngarelatari. El nashiki. To attain the finish line. Without quitting. Met sang met. Inarakom siya sa fungyak. Mentia met pa molikum le. Kat papa. Supaya mawin kulo si fun na natin. Narake ilta kakalemi na ki fasingal luafani na ki fasingal lime ko singalon ko randa na call si laknu ko nga ko minta ke Christ na pay. Do we know him? May in game lakom. May energy lakom makatsista na kaya. Na pa nang inta ka na si kom. Anake kapsha nake matkyashashi. Kade mo men no mas. Masing el siena. Efa wangen masi kum sangin distragi kowi from being an effective Christian. What is holding you back? What's in the way? Mwengi pole lieng elita na process si bang Process pa ngay kachikie ka din kapkapet to be Christ-like. Complete perfection jing ke processing end game la sa sikyak mo na kita kalan when natin gat kita ka clue. May kumakot na kayan. Masing na nirukom. Pasi sorella mission statements ko lashki. Kusa online ministry nga. Ako lang nakita ko lang lame. Nimit tatle. Lemot Filipay nga siya, kung itang nalil Paul mo, kumra lang na po Ayel, Ekita na pa perfect knowledge of Christ, the power of His resurrection, sharing His suffering and death. Pasi sa ragat na kalemya na ki, si madam liban nila kalemya, crucifixion, akme kinjiyakil, koflafol, siya na usyak singlal, en si mo pe meta, nan kerapol, sing daltol ngulya, wip nge konge an nage, si fella ke manol, talak me ikwe wipen atako. Ship, au yan ke autolu. Nara Paul nga ana Judaizer nge. Judaizer nge dahil bangon achieve spiritual maturity. Papa na ka-check ng ngos lagi nim singe nge ka Judaizer be. Matayan tali am kulam tali. Pangay mga kunum kung fumin na ral ako may guilty. Kung di na may klan sa payesi.
Para takatakan na kay uniform. Kakati siya na pa ingon. We have to have absolute confidence in the Lord Jesus Christ's ultimate salvation. Otherwise, nga kome, kati tafaila, kati siya sa fungya. Men musengi, medorela mo malalos pa klans up siyang. Jesus Christ pa, lang si makatutifea, pakatufea. Napanang as an athlete, katngit lali finish line sa gong. Pricing kadito, pawain pangkat na yung kasaw. Kulo malap ki malututwo, kaksyakin kat, ngan bolal tamalipan ni nagalen coach matakawan, nalbatak ko, when kat pabalikas na sila, malututo, inkanta ko. Kaliya, nakataprail. Nagalen ko, damdahil siya young strong, lumalap ki Ashloman, God bless you and family, damdahil Lysiana Albert, kaksyakin kat pe, God bless you and family, Tomlil Stinson Walker, kaksyakin God bless you and family. Tomlil Ringston Nena, kaksyakin God. Pray for the storm. Jesus is Ram na nasin. Ing baka tui. Who does that? Ali evidence anna yematal. Anna yematan matamalutute. Kasi foto ke men siya. Anna yematalos. Dadan ali. May pengayin ng testimony kaya. Finkat papel. Sa pamawin na tala. Stripe. Shing. Pinit kela. Unwayale. Matakanak kayo kus. Kung finkong tagay ni insuwa sa kshuman. Makumat mit kumakyang na fe. Orek makun. Yang anak kaya nakipolin tayo prison nga. Tamdal Phyllis Larson. Anpain kumpe. God bless you and family. Tamdal Nuar Manena. God bless you and family. Pinpay kung banga isang Suni airport ko siya. Pangan kal silak mga usum. Di usi product na pa isi matamalipan na siya naman ke. Paibal matay kikas ko say. Lamalap ke indirection lawas nga. Kumkan sa mas as many messages you can in the akaykat. Kulamalap. And then siya yung strong. Siya message room abangan. Liban nga ganak siya feel aglin lak na sin matwiyas nga. Alayok siya sa siya akin na pwede kalawsan. Message siya ngayon ka nakalimi ba confirm me maasipan na mga tako awil kat lakin fakulon sin kat kimat nitiwa wo siya ngayon. Tamalipan. Very true. Lumalape nanalisya na ki may fakulom ngayon. Mga nakalin pe niknan si wiyas ngayon. Andal siya pe otmor lango lumalape ki Shuwe, si saklag shuwe, ki Tagaluman. Tamil ring nga, aklin kong ba mitar, God bless you family, welcome ba, tamdal shuwe, God bless. Tamdal si Wesley, aspel na kayo wape, tamdal Kenji Charlie from Columbus, Georgia. Lumalap, God bless you and family as well. Tamdal shuwe Bruce, mansiya wuwusi pe, hindi kom, God bless you and family. Tamdal Mitcho, kakay kom, God bless you and family. Tamdal si Wiyak, dikin polin nga takay lanay, ngayon na pa ila, tatas ke mga msingi. Kulon sila babachek, nalusap, ay pa na, babaro na alwin na. Katalik mo kulto, lumisingi. Aske kalansa po. Tatalik mo si may tayo metkastan ka at tamdal si Wiyak nga. Panasalat kapeldikan. Ngale, iya kanal pe. Tamdahil Frulain, nga kalimiday na kalawasan, God bless you and family. Tamdahil Pedro si Thompson, as always, and nagaywa, God bless you and family. Tamdahil Lisya, na mga message chimit, ma'am, support at misingi. Blessings and God in anyuruwas, in we naluti na yok si makatlong lang. Kumfin mo't wiwi mo't si. Kumfin mo't ayeng si.
na mapay si Waston God makachuman nga illumination siya of God Himself through Jesus Christ. Teka nutyak na ko. Manda na ikasta na siya. You might have to check yourself. Na paano may lutima nga may kek lagi ng online God. Linda ka. Man, akilin mo siya luma taga nga globe ki first si matagal damdal jibingan GD George from Okinawa, Japan. God bless you. Pinragin mo man kayo level nga globe ki service Luzon. Marilyn McIver, I from Honolulu, Hawaii. Globe kaksigin God. Ang lipan an should bela no siyang kumina week aglin met nga malap ki tagalalo sa. Tamay ngamon fact na met ta kung siya nga nanis kitin pel siya nga well tamay treskal in sui kaksigin God ke mana kayo. Tas mo mataga silpa na akay ka inak me akas makinigat na ke floklan na yun. Floklan na yun ako pakusanan ministry alal funga kadilaki pel siya nga taka we mat na kayo wala kusay. Inakas makinigat kay si flok siya kadena na ako na nake. Ako la si fan na may usin na si koma pa. Kadin for laula audio ke maguluklas no. Pel siya na may si for laula kalal fungia. Ke Jesus Christ, ngon man kat ilyak na imachingan. Pangan mas mainan rectangin na. Ngon man kat ilyak na machingan mole, born again, regenerated. Sibiya ki machingan. Ngata malay treskal degan tanchingan, samram kin malan kat. Akat tilalal fung ipsingan la sikyak na siyas. Kat arsin chingan ben mercy, grace, langkalang pakaling yoklan kat na siyas. Na oya si mga taskyang eh, katikan sumukan la, masing at ka na yung kalam siya nga, if in-assume ke or malan nga ning ko, tikan tuy kasaman niya. E compassion siya na siya, man kumdiyan na pa kayo kulan Jesus Christ, finchak siya na. Mi siya, crucifixion siya nga, trip ya, kawan question. Bako mga tali, ngon man kat point hus. Isis lagi masing resurrection siya nga. Kumesa nga, sumukan na masing, kumeke na may tayo na mula siya. Asyeta nil takain, kaliya masing, asyeta nil takain, akshikila. Fastland gospel siya nga Jesus Christ. Nagati sikyak. Sikyak na siya matkusay. Kasi lasa inan kya proy. Lasmat na kayo. Taganing fulot na rin katingin. Isusta ka ngan kat. Silia ki ka ngan kat. Nda saan o floksing. Floksing ang naim nga ba. Nine. Nakaiwa. Nakayo. Siba akalam yung pobolyak siya kamtan siya ula. Lime ko shil oslan met akul na. Lime ko ten. I think at tiya wells or while she's on prop kanya naka-free siya nga na. Kain taga signify na kaya kat the Holy Spirit in God kaya siya. Kating siya na ting ni na kaya. Aram mo rin ngon siya nga kaya siya chik meta inwangin maikin. Inwangin maita. Siya pa nakalam niya. Akatlan mislan akmatalya ko sin maam na kayo. Karanganan manuwas, nangkawas, manuwas. No phone to inwangin maita. Kailan last Jesus ilda ka. Mga masigan tasano. Na ifin kom din na align na kaya flok siya para ko saan na misyar siya. Inta ka akas makinimetlak. Nakawain flok na kaya masing. Kasi ne siya na napain work together in tafala tiknata sa krewo. Na somni kilitikikiya. Minkatika na ako lang na kaya flok siya ifin ka nta kaya litikikiya. Wala po lilakalan mi kam tawag yan sa tatolo kay Philippi. Kating tarn sinsin kusungan nga yun. Matutikikiya. Pang extreme lang compare, contrasti me Judaism movement siya na kaya masil tam takya meta. Na kaya Jesus Christ. Jesus Christ crucified. Makaya na pa po kita. Napain na ka din kaya. With that said, kulang manlap ka nagawa, kulang manlap ka comments, kulang manlap ka poilan nagawa.
in fin traklaso wana ka dakal mingain nga awit kor tamla le awl me kors kataga ushe front note chima utaga ke mande ashipe som akate ye yokin me akfoni la ka kadia witching in oil chilanka. God bless you and your family. Kada fog real tamla Treskal mgulo malap ke pellago kailan Glomalab. God bless. God bless. Naliban ngan medigi ngan kali ke proy. Iskon nga. Managalen be man be bright. Praise the Lord. Kikas pailal. Glomalab. Illumination kikas tala kelati aliwalongol. Tamdal nuerma. So, nagpray. Kung pray ben kumashuyan. Kima. Baka. Metlash. Oye mga tram genge. Journey silomum daw misingi. Journey of discipleship singam daw akbit. Baka dem daw ak fashing. Ba kasha silal bol. Bal fak ni tram genge. Na banangara komeli kap ki mapay si washing ki gat taga pulokon kat na ki maasima na nakakiya ginasish. Kadin norek makin. Convinsum na ke komeli napay. Ngayon kin nga samram kin mange. Siyan kay lala ko. Nga fact la yellow ul katang amta in disarray. Parameter la ka pamtain ki atlikti ko. Hindi ngan laldal. Par laldal, misle laldal. Amdawa ke lom. Narang akulon sinkat lalikesta na si mapay siwosa. Akulo pelal. Akpa si Celia yang lo ang ki faxilal tamil lipan ki si destongin ni kalmekos. Longol tolong erang asom kal ngayak keta na furnishing it kos ke pasang rela hospital chon. O pangen me furnishing man ki section tolu ki payapolam. Yung ali mga nga wow. Mga tenay kek ka na sik ki yelongol kata nga uchak nim singi. Kek lam singi. Met nga met kun aduk ngali kaksyakin kat katang ni Bray. Kat si Philippine na wedok lagi pa singi kat papatamasin ka siya in kaksyakin kom kulo malap ke wen kulo si fun na dum akom sa pahema kishpesh maita kishpen sinful nature siya ivetam digi katike kumdaka sa pahema wen na dum et pasisel alga la lupufen daka ena siya mait ena kat inda ka usisish kasak na sish kishpesh maita ke sinful nature siya Manil mo kay fun na baka si harmony sing niki atonement ke maula siya. Tishakel Isaac kashakel anasi matchay. Kasha matal mo kay fun na ke win na dum Jesus Christ. Siya Paul el shaman na si in Church Philippi. Na pa na ngay oye si ma elosin kantufe. In sen kun fakaklan kusungal matuti gospel sa ta manang ke self-promotion ka ANC labos ka kaksyakin dum kat papa kum sabay mamatsapay ilomin ka nakiya shan lalal fung ising finances ko siya kat kulo malape na kumikiyas na siya kat hindi lakatasin mo matagal missionary they are wolf in sheepskin. Kadin kain kun. Kaslum da ka illuminate mapay si waslum at kanaklan at misingi. Kemak elsya guluklan ay busay lalikikat. Kung supay mawen na dum inusi fulfillment siya. Palang misingi kat paray kat lalfungi. Nakikat paray kematla shmamas. We command in your name Jesus. Mas mamatlash nga balakin nga in fast lagaylos. Na musin heart ka, musin kidney ka, musin why na si cancer. Wang and si mas ka oye makan katamla ka na siya flash iluming.
Lela ka din proclaim malalfungikan. Lashing pake ka na fatkek may tako. Yurum ke fan na kan si misle pa yesi. Nasish. Kadin tiyan na matamalutlut. Siya fatok lang may mungunga ke men siya wen na dumilrela. Anye madalos. Alos taltalak. Siyangeng. While sapka nelo sinus fotonga, inakkalem ye evidence, receipt ke, men siya lorela kiltilal. Men fukabe ka tinina. Ke moula siya kandala payash kat mo si fan. Kulo malap na siyong kat papa. Kat ngayangin proyeke met masla siyang mayin kasto mila na katla siya makosyo. Lele ke, kanutyak na ke pon mero. Ke mitochondria ke kay simit inon wala kumakkalemya ke liftigas singali ko fasingal sila manakayo mas mol ke asak when siya singal akkalemya na ke platelets red blood cell white blood cell hemoglobin o yan na kayo ke mun lan met siya siya singal tapik when na tumfin saksin la kanon wala manakayo kat kulo malap na siyum da kasto malanak ngeng yekat kadinita la wangan ganik siya kum takta si maurikat le kum creator provider si sustainer si kum ito benin Allah siya yurum wangan lek man na kayo wala kum kesta mo gaya na siyang lumasane kat kadin gasas na ulo akkaya dalik na tas mamdaan kelbos ki pwede siya kat papa ilo sinak siya fila siya kasha kita kang naselos siya tanir siya kain persayla tiknata siya kanausan gani klalusa ak fosya dahil lo sinita la yurum top na kaya mailo suka asiro esta no naklas de ki rap ka esta no naklas de ki monetary system siya Babylonian system siya Falogan gat na game abay si Waslum. Endgame la siya. Pamul mapat-pat. When Lensi in hell, elte man si Wosi. Agi gat cham ke in hell for eternity. Kateten aki. Kadinapkran na. Panagipel singa si kolom. Inurek makasakirik. Siya komisyong yadarin matlalalfong ilong. Inganurek ma. Kasakirik lumingan fakit kospezing na sinmetlash masyat namday na alala. Kanawas la anglan makuluk na kewa. Mafusyakin siyan metlash. Artificial intelligence. Naki metlutiki kiyep. Mati fashke kaslum. Kanawas lang lalus. Katsham gewa yesima. Usi apostasy singa na siya finayin ko siya. Ilos taga fak mo island evangel bange. Akat akilen maulan. De puven futlen gashawa. Ana fallen angels. Fak o kuluk taga epa na Nephilim nge. Kat ngeshekum kat papa. Nanakman aski makuluklash. Alutikat kadinoy na kifaklum. Kilo Chronicles. Kosh nga lakos, fin metlom bray na siyum. Falok na yiro mauliyak, kung fakain matayin tron lumin kasaw, at ibuk praylers. Kat kaksyagan gom, kat matlalalfong inakewan fakat, lemdalek labay Jesus Christ ilwin kulo si fan na nadum, ito ka misi at kun elmolya, at kun mentolo. Katangla, kalya, katangla makulit na kewa. Asoet ash lepoleyo. In matay room in tronlom, siya na nayansil, in kain intercede lash kipelgat praya. Panang katlalal fungilat, deliverance sit kya kipray lash. Layla kalang, pakoten, siyasin silangan madalumin wikat, karangan kat. Amen. Lamalap, te kalike unsukonge, si Dona Sapasek, may faklawos ngayon, nagulamalap din kat
kel damalilipan kel tiwawok keiwos afinrak mo ko sin kain bong ke ons ko nga siya afinrak hindi taong le kuan mo no How long? Praise God, right? Everybody. Ganon, gumonde. In paradise, in the long lane.